хичээлийг хэлцгээе. 우리 기도하겠습니다. 먼저. залбираад эхлэе. 하나님 아버지, 오늘도 하나님께서 말씀을 공부할 수 있는 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. Бидний эзэн минь, хайртай аав минь, энэ өдөр ч мөн таны амьд үгнээс дахин сонсох боломж өгснөд төлөө талархъя. 이 시간에 우리가 베드로전서의 말씀을 통해서 그동안 사도 베드로가 소아시아 교회에 고난당하는 사람들에게 희망을 선포한 것처럼 우리도 희망을 발견할 수 있도록 도우시옵소서. Эзэн минь, энэ өдөр ч мөн бид нэгдүгээр Петр номоос үзэх гэж байна. Энэ цагийг өрөөж холтгой. Ялангуяа биднэрт Петр бага Азийн хүмүүст найдварыг тунхагласны адил тэр найдвар ч мөн өнөөдөр бидний амьдралд тунхаглагдасаа хэмээн залбирч байна. 말세에 다가오는 고난을 대비하고 그 고난 가운데서도 믿음으로 승리하는 일에 잘 협력할 수 있도록 우리에게 담대한 믿음을 주시옵소서. Эзэн минь, эцсийн үеуд ирж байна. Энэ үеүүдэд янз бүрийн асуудал гарна. Харин тэр болгон дээр бид бэрэн ухаанаар бэлтгэлтэй байж танаас өгөгдөх итгэлээр ялан далд дийлэхэд тусалж та биднэрт багт итгэлтэй байлгаж өгөөч. 이 시간 말씀을 전하는 자와 듣는 자와 또 통역하는 우리 오강재석 사모에게 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь, энэ цагийг та өнөхөр өрөөх болтугай. Ялангуяа таны үгийг дамжуулж байгаа, бас хөрвүүлж байгаа, мөн сонсож байгаа хүн болгоныг та удирдах өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 우리 잠깐 강의하기 전에 한 번에 4장까지 말씀을 우리가 들었습니다. Хэдүүлээ 1-р Петр номны 4-р бүлэг хүртэл үтсэн байгаа тийм ээ. 여기 5장 오늘은 이제 베드로전서 5장 1절 말씀부터 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 5월 1일인데 5장 1절부터 시작하네. 예. 그러네요. 오늘 지금 5 сарын 1일 шүү дээ. 5 одоо 1-р Петр 5-ын 1-ээс эхлээд үзэх юм хэдүүлээ. 오늘 여기 말씀해 보니까 너희 중 여기 지금 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 된 장로요 그리스도의 고난의 증인요 나타날 영광에 참여할 자니라 이렇게 사도 바울가 이야기를 합니다. 사도 베드로가요? 예. За хэдүүлээ 5-ын 1-ийг харъя. 1-р Петр 5-ын 1-ийг харах юм бол эндээс ингэж хэлж байгаа. За Христ түүнтэй адилхан буюу Петртэй адилхан ахлагч тэгээ бас Петртэй адилхан Христийн зовлонгийн яг шингэрч болсон хүн бас дараад нь хожим ирэх алдрыг хуваалцагч нэгэн гэж хэлсэн. 여기 장로들은 여기 베드로전서 1장 1절에 보면 베드로 사도가 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 자, 여기에 편지를 보내는 거거든요. 그러니까 그 지역에 흩어져 있는 교회 지도자들에게 편지를 보내는 거예요. За одоо энийг харах юм бол Илч Петр нэг юу гэх Галаад, Каппадок гэх мэтчлэн бага Азийн хүмүүс төр. Мосаа 저기 구절이 어떻게 베드로전서 1장 1절에 보면 사도 베드로가 편지를 보내는 그 수신자들이 누구인가를 거기 기록해 놨지요. 어디에 편지를 보냈는지. Одоо харах юм бол энэ Петр хүнд энэ захиа бичиж байгаа вэ гэхээр 1-р Петр 1-ийн 1 дээр байж байгаа. Энийг харах юм бол Понт, Галаад, Каппадок, Аз болон Бутанд гэсэн тийм Битунд гарсан хүмүүс рүү энэ захиагаа бичиж байгаа. 거기 일반적으로 이 장로라는 직분은 초대교회는 일반적으로 사도와 또 감독 또 교회 목사 또 지도자들 이러한 사람들을 일반적으로 장로라고 했습니다. За энэ дээр буцаагаад хэлээ 1-р Петр 5-ын 1 рүү очих юм бол ахлагч гэсэн үг гарч байгаа. За энэ ахлагч гэдэг үгэн дотор болохоор одоо бидний дэхээр бол чуулганыг удирддаг хүн, хүмүүсийг хариуцдаг хүн, одоо нэг пастор бол одоогийнхоор бол пастор хүмүүс
Энэ хүмүүс бүгдээр орж байгаа энэ үгэн дотор. 또 장로라는 단어는 프로스비테리오스라는 단어인데 이 단어 자체가 뜻하는 것은 연장자라는 뜻이에요. 나이가 많은 사람, 때로는 교회에서 오랜 신앙생활을 했던 사람을 장로라고 이렇게 일반적으로 불려졌습니다. 일반적으로. 프레스 프로스비테리오스. проспериус энэ ахлагч гэдэг үг бас проспериус гэдэг юм байна. Тэгээ энэ болохоор юу дээр өмнөх одоо хуучны чуулгануудад энэ ахлагч гэдэг ямар хүн байсан гэсэн чинь хамгийн удаан чуулганд явсан хүнийг хэлдэг гэсэн юм байна. Нас хамгийн өндөр настай хамгийн удаан чуулганд хамрагдсан хүмүүсийг хэлдэг гэсэн. 그러니까 이게 사도 베드로가 이 소아시아, 아까 이제 본도 갈라디아, 갑바도기아, 뭐 비두니아 이런 교회 장로들에게 특별히 그 교회 지도자들에게 권면하는 내용입니다. 5장 1절이. Тэгэхээр энэ тавын нэгийг ч гэсэндээ Петр яг ялангуяа одоо нөгөө нэг тэр нэгдүгээр Петр тавын нэгийн нэг дээр байсан одоо Понт, Галат, Каппадок Битон эдгээр Азид байсан хүмүүс рүү бичиж байгаа боловч тавын нэгдүгээр энэ агуулга болохоор тэр хүмүүс дотроо ахлагч нарт ингээ хандж байгаа гэсэн. Ахлагч нарт нь бичиж байгаа зөвхөн. 자, 베드로가 이 소아시아에 있는 교회들이 고난 중에 있을 때 내가 너희와 함께하고 있다고 하는 것을 어떻게 보면 자신이 어떤 위치에서 함께하고 있는지를 오늘 여기 1절에서 지금 증거하고 있는 거예요. Тэгээ Петр тэгсэн тэр одоо тэр зовж байгаа зовлон донд байгаа хүмүүстэр би та нартай хамт байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ 5-1 дээр болохоор би тэгвэл ямар байр суурьаар та нартай хамт байгаа юм бэ гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа гэсэн үг. 자, 먼저 나는 함께 장로된 자라고 그랬습니다. Тэгэхээр 5-1-ийн эхнээс нь харах юм бол надтай хамт та ахлагч болсон гэж хэлсэн. 자, 함께라는 단어가 굉장히 중요한데요. 소아시아에 있는 교회 여러 어려운 형편과 그들의 사정을 같이 가슴에 품고 같이 염려하고서 그 일을 위해서 기도하고 있는 사람이고 또 지도하고 있는 사람이라는 뜻이에요. Энэ дээр ахлагч гэж өөрийгөө танилцуулсан нь юу гэсэн утгатай гэхээр Петр өөрийгөө би чамтай адилхан ахлагчаа гэдэг тэр зовж байгаа чуулгануудын ахлагч руу хэлж байгаа байхгүй. Энэ нь болохоор би ахлагчийн хувьд та нарын төлөө санаад адилхан завж, адилхан та нарын төлөө бас залбирч, тий адилхан та нарын нөхцөл байдлыг төлөө ингээд анхаарал тавьж байгаа хүн шүү гэдэг хэлж өгч байгаа гэсэн. 어떻게 보면 자, 그들과 함께 고난에 동참하는 지도자다. 그렇게 고백한 겁니다. Энэ нөгөө талаар болохоор чинь би ч бас та нартай адилхан зовлон донд яг байгаа шүү гэдгийг хэлсэн гэсэн үг байна. 또 그리스도의 고난의 증인이라고 그랬어요. 자신을. Дараад нь нэгдүгээр 5-1-ээс цаашаа харах юм бол Христийн зовлонгийн гэрч гэж өөрийгөө танилцуулсан. 자, 사도 베드로가 예수를 믿고 난 다음에 지금까지 복음을 전하면서 자신이 그리스도의 종으로서 복음을 위해서 이 고난 가운데 살아왔다고 하는 것을 고백하는 겁니다. 그래서 고난의 증인이라고 표현한 거죠. За тэгэхээр Петр өөрийгөө юу гэсэн гэхээр анх эзэн Иесус түүний дуудсан тэр цагаас ахуулаад одоо хүртэл одоо Христийн боолоор Христийн зарцаар тий түүний түүгээр нэрлэгдээд Христийнхэн гэдэг нэрэнд орно адилхан зовоод тэгээ бас ингээд явж байгаа хүн гэж хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр утгаараа Христийн зовлонгийн би бол тийм учраас гэрчин мөн өө гэж өөрийгөө танилцуулсан. 또 그리스도의 고난의 증인이라고 하는 것은 어떻게 보면 장로가 어떤 사람인가를 보여주는 어떤 중요한 메시지가 거기 들어 있습니다. За бас өөрийгөө тэрээр Христийн зовлонгийн гэрч гэж хэлж байгаа энэ утга нь болохоор дээдлэх нь үгтэй холбогдох буюу ахлагч гэдэг үг нь ахлагч гэдэг хүн одоо юу хийх ёстой вэ гэдгийг бас сануулж өгж байгаа ийм мессеж агуулгдсан байна. 장로라고 하는 직분은 어찌 보면 그리스도의 고난에 동참하고 그 고난을 묵묵히 감당해 온 사람이 장로의 자격이 있다는 것을 얘기하는 겁니다. Нэг үгээр хэлэх юм бол ахлагч гэдэг хүн бол ахлагч гэдэг хүн бол Христийн зовлонгод хамт оролцдог. Түүний зовлонгийнх нь би гэрч болж боддоор биеэрээ тэрийг давхар ингээд түүчэлэн даван туулдаг ийм хүн гэсэн утгыг хэлж өгч байгаа. 그렇기 때문에 여러분들이 교회에서 지도자들, 특별히 오늘날은 장로가 목회자들을 이제 목사님이나
교회 지도자들을 상징한다고 볼 수 있는데 그분들은 단순하게 교회 지도자가 된 것이 아니라 이렇게 고난을 잘 이기고 감당하고 통과해서 인정받은 사람이 돼야 된다고 하는 것을 우리가 생각해 볼 수 있는 말씀이에요. 그리스도의 고난의 증인이라는 말은. Тэгээ бид нэр эндээс бас Христийн зовлонгийн гэрч гэдэг нь ахлах шүнийг хэлдэг буюу одоогийн байдлаар одоо үед ч гэсэндээ чуулганы удирдагч нар байна, пасторууд, ахлагч нар тий эдгээр хүмүүс нь магадгүй одоо бусад итгэгч нарыг харах үед тий нэг л их хүндлэл аваад тий урд дэжтэй үг дамжуулагч гэдэг ийм нэртэй явдаг хүмүүс юм шиг боловч үнэн дээр одоо Христийн зовлонгийн гэрч болж зовлонд нь хамт оролцож тий ингэж явдаг ийм хүмүүс гэдгийг ингээ хэлж өгч байгаа. 자, 또 사도 베드로는 자신에 대해서 나타날 영광에 참여할 자라고 이렇게 고백을 했습니다. Бас нэгдүгээр тэр Христийн зовлонгийн гэрч гэдэг агуулгын дараагийн хэсгийг харах юм бол илчлэгдэх алдрыг хуваалцагч гэж өөрөөгөө хэлсэн. 장로의 직분을 잘 감당한 사람은 언젠가 주님이 오실 때 그 영광에 참여할 자자, 즉 주님이 오실 때 그에 맞는 상급으로 갚아주신다고 하는 뜻이 담겨 있습니다. За энэ болохоор чинь ахлагчаар буюу тэгээ энэ дэлхий дээр Христийн зовлонгийн гэрчээр амьдарч байгаа энэ хүмүүст тэгээ энэ одоо байр сууриа эс сүртлээ сагсан нэгэнд нь илчлэгдэх алдар бас тэр хүнийх болох юм аа гэдэг бас энэ агуулгыг хэлж өгсөн. 자, 여기 베드로전서 4장 13절에도 우리가 그 전에 말씀을 살펴봤는데 거기 한번 읽어보세요. 4장 13절. За бүгдээр 1-р Петр 4-ийн 13-ыг харъя. 1-р Петр 4-ийн 13 дээр юу вэ гэхээр харин Христийн зовлонг хуваалцдагтаа баярлаа. Ингэснээр мөн түүний алдар илчлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм аа. 아멘. 이 땅에 살아가면서 때로는 고난 가운데 있지만 즐거워하라고 그랬지요. Тэгээ энэ чи зовлонтой байх болно. Гэхдээ тэр дотроо баярлаарай гэж хэлж өгсөн. 자, 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하라며. 이것은 그 고난의 수고를 하나님이 반드시 갚아주시고 인정해 주실 거기 때문에 그런 겁니다. Энэ дээр гэсэнтэй түүний буюу Христийн алдар илчлэгдэхэд та нар баяр хөөртэй болно гэсэн. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Эзэн бол итгэмжит тэр дараад нь та нарт хариулж өгнө гэсэн бол өгөх болно. 아멘. 우리가 좀 잘 아는 말씀 디모데 전서 4장 7절인가요? 디모데 4-ийн 7-аас харъя. 디모데 후서. нэгдүгээр Тимот 4-ийн 7. 자, 4장 그 6절부터 한번 보면 6절부터 8절 한번 읽어보세요. 디모데후서 4장 6절 8절. нэгдүгээр Тимот шуучлаарай. нэгдүгээр Тимот 4-ийн 6-аас 8-ыг харъя. 자, 사도 바울도 이렇게 고백을 했어요. За Илж Паулос хэлжсэн юм байна. Чи ах дүүс элэг юмсаны. 네, 읽어보세요. Чи ах дүүсээ эдгээр зүйлсэд хандуулбал чи дагаж буй итгэлийнхээ үгс ба эрүүл сургаалаар тэжээгдсэн Христ Есүсийн сайн үйлчлэгч болно. Харин ойлгоггүй буюу эмэгдийн үлгэрүүдийг бүү зөвшөөр. Өөрийгөө итгэл сүсэгт дасгалж бол. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тустай. Харин одоогийн болон ирэх амийн төлөөх амлалт бүхий итгэл сүсэг нь бүх зүйлд тустай. 아멘. 사도 바울이 디모데에게 자기가 이제 순교할 시간이 임박했다고 하는 것을 고백하면서 이렇게 내가 선한 싸움 싸우고 달려갈 길만 믿음을 지켰기 때문에 이제 우리는 나를 위해서 하나님께서 준비하신 이 면류관이 예비되어 있다. 그렇게 고백한 겁니다. За энэ дээр Илч Паул болохоор Тимотед өгж байгаа захиас байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрэн дээр Тимотед бас хэлсэнтэй чи энэ цаг үедээ анхаарлаа хааш нь хандуулах вэ гэдгийг зааж өгсөн. Энэ цаг үе рүү хандуулахгүйгээр харин анхаарлаа эзний сайн үйлчлэгч болоход хандуулах юм бол ирэх цаг үед чамд титэм байх болно гэдгийг хэлж өгсөн. 그렇기 때문에 그때나 지금이나 모든 그리스도인들은 나타날 영광에 참여할 준비가 돼 있어야 돼요. Бид нэр энэ үед болохоор ч одоо нэлээд өнгөрсөн үеийн талаар ярьж байгаа юм шиг боловч одоо энэ үед Библийн үед ч бай, одоогийн үед ч бай яг ялгаахгүй ижлэхэн эзний үг бол адилхан ингэ хэлж өгч байгаа буюу
Бид нар ч гэсэндээ одоо ирээдүйд ирээдүйд өгөгдөх тэр тэгтмийн төлөө амьдрах нь чухал байна. 어떻게 준비하느냐면 우리가 지금 현재 당하는 고난을 두려워하지 말고요. 그 고난 당하는 것이 오히려 우리에게 유익이다 생각하면서 때로는 인내하고 또 견디는 것이 어떻게 보면 그렇게 준비하는 모습이라고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр одоо байгаа ямар нэгэн зовлон бэрхшээл хэрэг байгаа гэвэл тэр дундаа та айхгүйгээр харин ч эсрэгээрээ тань дээр тийм асуудал гарч ийн гэвэл энэ нь таны ирэх цаг үед тустай гэдгийг санаад энэ дотроо төвчээртэйгээр талархалтайгаар байх нь илүү өрөөлтэй гэдгийг хэлж байна. 자, 빌립보서 1장 20절로 21절에 보면 사도 바울이 또 이런 말을 한 게 있어요. 그것도 한번 읽어보세요. 빌립보서 1장 20절로 21절. 네, Филиппогийн 1-ийн 20-21-ийг одоо харах гэж байна хэлээ. Филиппогийн 1-ийн 네. Юунд ч ичихгүй харин бүрэн зоригтой байх юмсан гэсэн миний хүслэн болсон горилго болоод найдварын дагуу одоо ч урдын адил амьарч бай, үхлээрч бай. Бид минь Христ өргөмжлөгдөх болно. Миний хувьд амьдрах нь Христ өөхөх нь ололт юм аа. 아멘. 자, 간절한 기대와 소망을 따라서 산다고 그랬죠. 이 간절한 기대와 소망이 바로 나타날 영광을 바라보는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол хэлсэнтэй хүслэн болсон горилго дотроо би найдварыг тээж байна гэж хэлсэн. Энэ агуулга нь болохоор ирэх цаг үед эзнээс илчлэх тэр алдрын илчлэлтийг хэлж байгаа гэсэн үг. 그래서 그 영광을 바라보기 때문에 나는 이렇게 살아간다. 아무 일에도 부끄럽지 않고 전과 같이 온전히 담대하게 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하는 예수님이 내 몸을 통해서 존귀하게 되는 그 일을 위해서 나는 묵묵히 살아간다라고 사도 바울이 고백한 거예요. Энийг бол Элч Паул хэлж байгаа байхгүй юу? Элч Паул үгсгэлээр надад ингэ хэдийд хүслэн болж байгаа тийм найдвар байгаа учраас тэр найдварын төлөө би энэ дэлхийд амьдрнаа гэсэн. Тэгэхдээ яаж амьдрах вэ гэхээр юунд ч ичихгүй, бас юунд ч санаа зовхгүй. Харин миний биеэс Христ илэрхийлэгдэж, Христ алдаршигдахын төлөө л амьдрнаа гэдэг хэлж өгсөн. 나타날 영광에 참여하는 어떻게 보면 그리스도인의 자세라고 할 수 있습니다. Өөрөөр хэлбэл энд болохоор чинь ирэх алдрыг өссөн тэмүүлж байгаа, ирэх алдарт найдвараа тавьж байгаа Христийн итгэлтний одоо амьдралын хэв маягийг эндээс хэлж харж болно гэсэн үг байна. 여기 2절로 4절에는 베드로가 이 장로들에게 마지막으로 당부하는 내용하고 그 이유가 무엇인가에 대해서 말씀해 놨습니다. За одоо буцаад 1-р Петр 5 руу очиж чинь 1-р Петр 5-р бүлгийнхээ 2-оос 4-р ишлэгийг харах юм бол энэ дээр Элч Петр тэгч нарт хандаад цааш та ямар байх талаар ингэ сануулж өгсөн хэсэг гарч байна. 그 장로들에게 무엇을 당부했냐면 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 억지로 하지 말라 그랬습니다. За одоо энэ дээр харах юм бол энэ ээлжинд та нарт хариуцуулсан тэр Бурхны хондуудыг битгий алдаач гэдэг хэлж өгсөн. 또 그 전에 우리 성경에는 뭐라고 써 있냐면 부득이함으로 하지 말고 이렇게 기록해 있거든요. 부득이함. 부득이함. 예, 부득이함이라고 하는 뜻은 어떤 뜻이냐면 쉽게 얘기해서 정당하게 하지 않고 억지로 하는 것을 일반적으로 부득이한다 그렇게 표현하는 겁니다. 아, 부득이 아니. Урдныхаа Библиэлд харах юм бол тэр юу гэж хэлэхээр нөгөө хүчилж битгий хэлдэрээ гэсэн утгаас гэнэ өөр одоо нөгөө ийм сэтгэл зүйд нь дарамт битгий үзүүлээрээ гэсэн утгаар байсан юм байна. Одоо одоогийн Библиэлд бол ч албатгаар гэсэн байгаа байхгүй. 자, 몽골어 성경에는 뭐라고 번역이 돼 있죠, 거기? 여기에다가 억지로 이렇게 하거든요. 억지로. 그렇죠. 예, 바로 부득이함이라는 뜻하고 같은 뜻이에요. 정신적으로 무겁게 하지 말라는 뜻이죠. 그렇죠. 그러니까 네. 장로들이 자신의 어떤 권세를 가지고서 어쩌면 양무리를 칠 때 쉽게 얘기해서 정당하게 양무리를 치지 않는 겁니다. 다시 말하면 하나님의 말씀을 가지고 양떼들을 섬기고 인도하는 것이 장로의 역할인데 그 말씀을 벗어나서 때로는 자기의 욕심이나 자기의 권세를 가지고 양떼들을 인도하지 말라는 뜻이에요.
Тий. Тэгээ энэ болохоор чинь одоо Библиэлд албадлагаар гэсэн байна шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бол хончин хүн буюу ахлагч хүний хийх ёстой зүйл юу гэхээр эзний үгээр хүмүүсийг чиглүүлж, удирдах, өөрөө тэднэрт үйлчилж өгөх ёстой зүйлийг хийх ёстой байгаа. Харин энэ дээр албадлагаар гэсэн шалтгаан үгийн юмар утгатай гэхээр өөрийнхөө эрх мэдлэлээр бариад тий одоо ингэх ёстой хэрэгтэй гэсэн ийм өгнүүдээр хүмүүсийг ингээд 50 бус байлгаж битгий тэгж одоо хончлоорой гэж хэлж өгсөн. 또 여기 억지로 하지 말라고 하는 뜻은 또 이런 뜻도 있습니다. 장로가 자기 어떤 직분을 수행하는 일에 있어서 마지못해서 하는 사람이 있습니다. 형식적으로 하는 사람이 있잖아요. 이러한 부분들로 하지 말라고 얘기하는 겁니다. Тэгээ өөрийнхөө одоо юу гэдгийг бас албалгаар гэдэг үгнүүд төр ямар юм явчихна гэхээр өөр ингээд тулгаад те одоо үйлчлэл дээр гэсэн өөрөө тулгаж тавих те тулгаж ингээд үйлчлүүлэгч гэх юм уу те өөрийнхөө эрх мэдлийн дагуу тэр хүмүүсийг өөрөө ийм гэсэн ахлагч хүн гэдэг энэ нэр томьёогоо өөрөө итгэгч нарынхаа дээргээ бодсноос болоод үүдж байгаа аливаа зүйлүүдийг битгий хийгэрэй гэсэн үг. 자, 어떻게 양무리를 치냐면 하나님의 뜻을 따라 양무리를 치라 그랬습니다. Харин юу гэсэн гэхээр Бурхны хүслийн дагуу, Бурхны чиглүүлгийн дагуу тэр хондоттой харьцаарай гэж хэлж байна. 그래서 지도자가 오늘날은 교회 목사나 장로님들이 양떼들을 인도할 때는 하나님의 뜻이 무엇인가를 밝히 가르쳐주고 그 하나님의 뜻으로 양떼들을 지도하고 인도하는 것이 아주 바른 지도의 모습이라고 할 수 있어요. Тэгэхээр нэг үгээр хэлэх юм бол удирдагч буюу ахлагч гэдэг хүн те одоо хамчилж байгаа хүмүүс эзний хонин сүрэг дээр очихдоо хонин сүрэг болон бурхан хоёрын дунд та зогсохдоо эзнээс өгч байгаа агуулгыг чиглүүлэхийг та буцаагаад тэр хүмүүст хэлж өгөөд тэр хүмүүсийг өөрөө одоо удирдан тэр хүмүүстэй үлгэрлээд явах нь хончин хүний үүрэг гэдэг хэлж байна. 자원함으로 하라고 그랬죠. 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하라고 그랬습니다. 자원. За одоо тэгэнгүүт дараа нь юу гэсэн гэхээр ашигын төлөө биш гэж хэлсэн тий. Ямар нэгэн цэвэр байгаа. 자, 자원함이라고 하는 뜻은 어떤 뜻이냐면 스스로 섬기는 자세입니다. 때로는 억지로 하는 것이 아니라 그 아래 나오지만 억지로 하는 것이 아니라 정말 하나님의 은혜에 감사해서 내가 섬기는 자세로 하는 것이 자원함으로 하는 거예요. 장로나 목회자들은 그런 모습으로 양떼를 섬기라고 하는 겁니다. За тэгэхээр одоо тэр эрүүл байдлаар гэж байгаа. Тэр болохоор чинь яг нэг эзний өгөгдсөн хэмжээний дотор гэсэн үг байгаа байхгүй. Эзний өгөгдсөн хэмжээ гэж ямар хэмжээг хэлэх вэ гэхээр эзний хүслийн дагуу тэгээ тэр хүний хандлага одоо ахлагчийн хандлага өөрөө заах гэсэн биш харин үйлчлэх гэсэн хандлагатай байх хэрэгтэй гэдэг хэлж байна. 자, 더러운 이득을 위해서 하지 말고 하며 그렇게 말씀을 했어요. Бас дахиад үсэн гэхээр үйлчлж явах хугацаанд үйлчлж байгаа тэр үйлчлэгч чинь сэтгэл зүрх дотор нь янз бүрийн бохор ашиг харсан сэтгэл битгий байгаарай гэсэн. 자, 쉽게 표현한다고 하면 더러운 이득이라고 하는 것은 이 장로가 어떤 그 자기의 직분을 감당할 때 믿음으로 양심을 따라하지 않고 때로는 돈을 받고 물질을 따라가거나 명예 영광을 따라가면서 양떼를 인도하는 모습입니다. 그렇게 하지 말라는 거예요. Одоо энэ бохор ашиг гэж юу хэлж байгаа гэхээр одоо нэг цэвэр бүсч одоо хүнлэг сэтгэл тий ийм сэтгэлийг та өвөрлөн хүмүүст үйлчилж гэж өгөх ёстой гэж байгаа. Харин бохор ашиг гэхэл чинь чин сэтгэл юм хондод руу хандсан чин сэтгэл хүнлэг чанар байхгүйгээр цаана давхар бодолтойгоор битгий үйлчлээрэй гэсэн үг. 이게 참 어떻게 현대 교회에서는 참 어려운 일이지만 아주 중요한 모습입니다. Одоо ингээ харах юм бол сүүлийн үеийн гэх юм одоо үеийн ийм чуулгануудыг харах юм бол энэ ингээ алдагдах гэдэг хэцүү байдаг. Яг 저도 이렇게 지금 목회한 지가 한 38년 정도 됐지만 내가 목회하면서 교회를 Энэгч микрофонч
네. Оянагч самик оянагч. аюу мика хаагач. 자, 여기 윤, Оянагч мик оюун. Тэнгос. Тэс. 제가 껐습니다. 네, 자, 그, 알았어요. 오늘 이렇게 하나님의 종들이 목회할 때 어느 교회에 이제 발령을 내면 우리 교단에도 그런 목회자들이 꽤 있었는데 사례금을 얼마나 줍니까? 또 그 교회를 갈 때 우리 아이들 뭐 학자금을 얼마나 줍니까? 뭐 지분이 있습니까? 하면서 여러 가지를 요청하는 목회자들을 제가 많이 봤어요. Одоо жишээлх юм бол ингэдэг гинэ. Яагаад одоо үед ингэ хэцүү гэж бодож байгаа гэхээр Солонгост ч гэсэндээ чуулганд ингээ пастораар очиж үйлчлэх юм үйлчлэлд байгаа шүү дээ тий. Тэгээ очихлоорэ тэгдэг гинэ. За миний сарын одоо тий сард өгөх чаа үйлчлэлийн хөлсөд юм бэ. За би энэ чуулганд үйлчлэлээ гэхэд чинь хүүхдүүд маань ямар сургууль явах боломжтой вэ? Тэ ямар байраар хангах вэ гэх мэтчлэн. Эхлээд тэр өөрийнхөө тэр болцлоо одоо нэг хондик гэсэн сэтгэлээс илүүгээр эхлээд болцлоо төлөөд асуудаг хүмүүс байдаг. 물론 더러운 이득이라고 하는 것은 어떻게 보면 정당하지 못한 방법으로 물질을 추구하는 그러한 모습이지만 물론 이제 우리 한국 교회는 뭐 그것은 아닙니다. 그러나 목회자가 교회를 섬길 때는 물질을 가지고서 내가 이 교회 가겠다, 이 교회에 가지 않겠다 그렇게 하는 것은 잘못된 거예요. Тэгээ мэдээж хэрэг бидний шууд бохор ашиг гэхлээр нэг шууд утгаар нь ойлгочих гээд байдаг. Гэхдээ тэр ч гэсэн мөн боловч нөгөө талаар харахаар хүн чуулганд үйлчлэхдээ тэгээ эхлээд нөхцөл байдлыг нь хараад ингэж байгаа ч гэсэндээ нөхцөл байдлыг нь хараад энэ чуулганд үйлчлүүл яах юм аль чуулган руу явал дээрээ гэдэг ч юм уу тий. Энийг харж байгаа ч гэсэндээ бас энэ агуулгад ингээ хамаардаг юм аа. 참 제가 좀 미안하지만 제가 지금까지 걸어온 길을 한번 좀 이야기하면 저는 지금까지 이렇게 목회하면서 교회에 단 한 번도 사례금에 대해서 얘기한 적이 없어요. Одоо пастор гэж яахгүй. Би өөрийгөө ингээд одоо юу гэх магтаж байгаа юм биш гэхдээ өдийг ингээ үйлчлэхдээ нэг удаа би чуулган дээр тий очиод за миний одоо сарын тодорхой хэмжээний амьдралыг хөлсөж өгч дээ. Тэр хэд вэ гэж сууж яс удаа байхгүй. 사례금을 교회에서 주는 대로만 받고 때로는 주지 못할 때는 교회에서 주는 사례금을 그 달에 주지 못하면 그 다음 달에 우리 재정부장을 불러다가 내가 지난달에 주지 못한 것은 탕감이다. 나 받지 않겠다라고 그렇게 말한 적이 참 많습니다. Тэгээ чуулганы хувьд болохоор чинь одоо тэр нэг тэг өгөх үе байна, өгч чадах үе байна, өгч чадахгүй үе бас байна. Тэгээ тэгэх юм бол магадгүй энэ сард өнгөрсөн сардаа би ингээд надад ингээ өгдгөөс баг өгөөд ч юм уу тэгэх юм бол би ирэх дараа сард нь очиод за тэрийг нөхөж өгөөд яах вэ гэдэг ингээ хэлжсэн удаачсан нэг биш байгаа. 그것은 교회의 형편도 제가 알고 또 성도들의 재정 상태도 다 알기 때문에 내가 때로는 목회자가 그러한 부분들을 깨닫고 그러한 부분에 있어서 목회자가 때로는 섬기는 자세를 보이는 것이 중요한 거예요. 그래서 그런 겁니다. Тэгэхээр нэг яагаад тэлэрэ чуулган гэдэг бол те нэг талаар албан газар биш шүү дээ. Чуулганы нөхцөл байдлыг ч гэсэн мэдж байгаа, өөрийнхөө хийх ёстой үүргийг мэдж байгаа гэдэг утгаараа ерөнхийдөө хүмүүс тэг чуулганаас инг тэг гэж нэхэх нь бол болохгүй гэж үздэг. 또 사도 바울이 교회를 섬길 때 장막 만드는 일을 하면서 교회를 섬기면서 때로는 자비량했습니다. 자기가 스스로 물질들을 채워가면서 교회를 개척하고 세워나갔기 때문에 저도 그런 신앙의 사고를 갖고 있습니다. Илч Паулчийг ч гэсэн харах юм бол тэгжсэн те чуулган одоо би ийшээ илгээлтэр явал дан илгээлттэй хүн гэхдээ илгээлтэр явахдаа би ийшээ явж очиж надад хэдэн төгрөг ингэж хэлж байгаагүй эсрэгээрээ тэр өөрөө майхан хийжсэн өөрийнхөө хөрөнгөөр явж исэн гэх мэтчлээ. 그렇기 때문에 목회자들이 어느 교회에 사례금 많이 준다 해가지고 그거 따라가는 것은 그건 목회자의 자격이 없는 거예요. 장로의 자격이 안 되는 겁니다. Тэгээ харахаар чуулган дээр тий альва нэг чуулган дээр очоод
Тэ надад тэг хэдэг өгөх вэ? Ямар зүйлийг би одоо тэр нөгөө хүндлэлтүүд юу юу байх вэ гэж сууж байгаа гэх юм бол тэр хүн өөрийнхөө талаар бас бодож үзэх хэрэгтэй. Тэр хүн үнэхээр үйлчлэгч мөн үү гэж бодох хэрэгтэй. 제가 여기 한국에서 오히려 여러분들이 저보다도 월급이 더 많은 분도 있을지 모르겠는데 저는 한국에서 지금 최저임금 비도 받지 못합니다. 왜냐하면 제가 우리 교회 형편에 맞추어서 재정부에다가 그렇게 요청을 했기 때문에 그래요. 그래서 저는 한 달에 사례금을 120만 원을 받습니다. 한국 돈으로. Аа. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг Солонгост жишээлх юм бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ гэж яддаг шүү дээ. Тэр болохоор одоогоор бол 2.5 сая байгаа байхгүй. Гэхдээ пастрын хөдөлгөөр чинь чулууныхаа нөхцөл байдлыг ингээ мэдж байгаа учраас тэрний тал шүүрхүүг ингээ авдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 교회 연보로 다시 돌아가는 것이 40만 원이 연보로 돌아갑니다. Тэгэхээр одоо харах юм бол буцаагаад мэдээч хэрэг одоо юу гэдэг тийм ээ 1200 халцаа авлаа гэж чинь буцаагаад өргөлдлүүдийг харах юм бол 400 орчим мянга буцаагаад өргөдөг тийм. 그러면 집사람한테 주는 생활비는 이제 80만 원 남은 것 중에서 50만 원이 집사람에게 우리 생활하라고 주는 거예요. Тэгээ тэр 800 одоо сая 200-аас 400 мянгаас өргөлд явлаа гэхэд чинь 800 мянга үлдчихэж штэ. Тэгэнгუთ тэрнээс нь одоо гэр бүлтэй гэх юм уу 500 мянга өгдөг. 30만 원 가지고 그중에 우리 막내 아이 보험하고 기타 다른 비용으로 매달 24만 원이 나가고요. 내가 개인적으로 쓰는 돈은 6만 원밖에 안 됩니다. 한 달에. Тэгээ тэр 300-аас болохоор охины төлбөр гэж өгдөг юм байна. Охиныхоо төлбөрт нь 240 өгөөд тэгээ өөрөө карманы мөнгөтэй нь 60 мянгатай үлддэг. 한국에서 6만 원 가지고 살 수 있을까요? Тэгээ Солонгост одоо жишээлх юм бол та нэг сарын турш одоо хүмүүстэй уулзаад иш тийш явахдаа хэрэглэх гэдэг 60 мянгатай үлдэн гэж бодоод үзтээ. Тэгэх юм бол хэрэглээнд хүрнэ гэж бодож байна уу? 자, 자동차 기름 한 번만 넣어도 6만 원이 더 들어갑니다. Зүгээр нэг газар очиод бензин хийлээ гэхэд чинь 60 мянга тэгээд тэр чигээр явчихна. 자, 또 그 1년에 보너스를 우리 교단에서 정해져 있는 것이 2번 보너스를 주라고 그랬지만 제가 그 보너스도 예전에 받지 않겠다고 그랬어요. 받지 않겠다고 하고 이제 매달 또 교단에서 이야기해서 이제 30만 원씩 1년에 2번 더 받습니다. 그러니까 그거 외에는 다른 뭐 도서비며 학자금이며 아무것도 내가 받질 않아요. 교회에서는 물질에 대해서는 아예 이야기하지 않습니다. Одоо харах юм бол тэг бас нэг урсгал гэж чиглэл гэж байгаа шүү дээ. Урсгал чиглэлээс нөө чуулганд пасторудад өгдөг мөнгө гэж байдаг гинэ. Жилдээ 2 удаа. Тэгээ тэрийг болохоор тэрнээс болохоор одоо нэг удаа 300 мянга авдаг жилдээ. Тэгээ нэг жилд 2 удаа 300 авдаг. Тэрнээс өөр ингээ орлого гэж байхгүй. 그러면 여러분들이 생각할 때 이 목사님 얼마나 부자면 그럴까 이런 생각을 좀 할 수 있어요. Тэгээ магадгүй та бодохдоо тэгээ пастор баян гэрчдэг юм чинь ер нь үнэндээ кул баян байх гэж боддог гэж магадгүй. 저는 부자입니다, 사실은. Гэхдээ би бол баян нь баян. 어떻게 부자냐? За амтэр баян гэхлээрээ 나는 하나님이 우리 아버지예요. яагаад тэгэхээр би бол баян одоо бурхны хөгөд бүх зүйлийн эзэмшигчийн хөгөд. 돈 따라가는 게 아니라 내가 하나님 앞에서 마땅히 내 위치를 지키고 믿음을 쓰는 것이 어찌 보면 내가 부자입니다. 그런 부분에서. Би ийм сэтгэл зүгээр аавынхаа өмнө юу надад хэрэгтэй юм юу вэ гэж хайхаас илүүгээр би аавынхаа өмнө зөв зөвхөстэй амьдрах гэж хичээж байгаа. 우리가 돈을 바라보면서 돈을 따라가는 것이 아니라 우리가 하나님을 따라가면 돈은 그냥 자동으로 따라오게 돼 있어요. Тэгээ хүн ер нь одоо би бүтээгчийн хүүхэд гэсэн мөртлөө надад ийм мөнгө хэрэгтэй ингээ яваад байх юм бол буцаагаад тэрнийхээ онц гүгэл юм. Эсвэргээрээ би бүтээгчийнхээ өмнө буюу аавынхаа өмнө зөв ингээ байгаад бол аав илүүгээр одоо автоматар ингээ илүү өгөөд идэг. 그 증거가 바로 여러분들이고 그 증거가 지금 몽골의 게르게게 1번 교회나 2번 교회가 그 증거입니다. Тэгээ тэрнийг одоо баталгааг та нараас харах боломжтой тий баталгаа нь болохоор чинь Монголд байж байна.
байр барьсан байна, чуулган барьсан байна. Та нар ингээд сууж байна. 이건 돈 보고 따라가서 되는 게 아니에요. Энэ бол ингээ мөнгө хөөж яваад олдсон зүйлүүд биш байгаа. 하나님을 바라보고 하나님을 따라갈 때 가능해진 겁니다. Тэр харин эзэн бурхныг дагаад яг эзэн бурхнаас зураад түнширтээд яв гэсэн газарт нь явах үед бурхан давхар ингээ өгсөн зүйлсүүд байна. 그러면 부족한 부분들을 어떻게 채울까? 하나님이 여러 가지로 섭리하시고 역사하세요. Тэгээ бид нарт магадгүй ингээ нөгөө мөнгийг бодох юм бол яагаад ч өрөхгүй юм шиг боловч бурхан дутагдaltaй зүйл болгон дээр өөрөө гайхалтай аргаар ингээ нэмж өгсөөрлөгдөг. Хэд нэг илгээдэг. 저도 선교하는 일에 여러 사람들이 협력하고 돕고요. 또 내가 나가서 직접 가서 일을 해서 비용을 충당하기도 합니다. Тэгээд яг үйлчилж явах үед янз бүрийн хүмүүс ингээ ирж өгдөг, тусалж өгдөг. Тэгээд дээр нь бас нэмээд одоо пастор ийнд нь очиод ажлыг ч гэсэн боломжууд гарч ирдэг. 그렇게 해서 하나님의 일을 해나가는 거예요. За тэгэж ингээд эзний ажлыг ингээд давхар хийдэг баг. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 일을 할 때 장로들은 여기 자원함으로 하는 것이 중요하고 더러운 이도 때로는 물질을 따라가면서 그 양떼들 앞에서 서 있는 모습은 바람직하지 않는 모습이에요. Тийм болохоор ахлагч гэдэг нэрийн дор байгаа хүмүүс болохоор эзний өмнө ялангуяа өөрийнхөө байр суурь хэв хэмжээ гэдэг яг ингээд зөв бариад цензуртэйгээр бариад тэг эзний хоньны сүргээр сүргийн өмнө өөрөө үлгэрлэл болж амьдрах дээр анхаарах нэг чухал. 예전에 한번 그런 적이 있습니다. 우리 교단교회 시골 교회로 어느 목회자를 가라고 그랬더니 그 목회자가 나는 우리 아이들이 도심지에서 공부하기 때문에 못 간다. 그다음에 사례금 그거 받고는 못 간다. 그런 말을 하는 것을 듣고 그 목회자가 내 한참 후배이기 때문에 제가 집회 때 만나서 이야기를 한번 한 적이 있었습니다. Тэгээ урд нь нэг юм болчихсон гэдэг. Одоо нөгөө нэг одоо пасторууд чинь тийшээ авч үйлчлэн, нийшээ авч үйлчлэн гэдэг илгээлтэнд явдаг шүү дээ. Тэгээд нэг залуу пастор дээр та одоо хотод биш хөдөө очиж үйлчлээрэй гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө пастор маань залуу пастор юу гэсэн хэлэхээр манай хүүхдүүд хотод ингээ амьдардаг. Тэд нар хотод сургууль сурдаг. Тэгээд тэдний төлбөр ч гэсэн байгаа учраас би хөдөө очиод тийм жижигхэн одоо цалин гэж ярих юм бол цалингаар хүүхдүүдэд тэжих боломжгүй учраас явахгүй гэдэг ингэж хэлсэн юм байна. Тэгээд энэ пастор, кан пастор болохоор өөрөөсөө харцсангүй дүү хүүхд болохоор нь очиод хэлчихсэн гэнэ. 자, 제가 섬기는 교회는 그 당시에 강원도 영월이라는 곳에 마차제일교회를 섬겼는데 그 폐광촌에 있는 정말 우리 교단에서 가장 가난한 교회였어요. Тэгээ тухайн үед энэ кан пастрын үйлчилж исэн цуглаан болохоор Хангонд өөр аймагт байдаг. Тэгээд тэр чуулганд кан пастрын үйлчилж исэн цуглаан болохоор бусад нөгөө тэр урсгал дотор хамгийн ядуу цуглаан байсан. 그 사례금이 없습니다, 교회가. Тэгээд хамгийн ядуу болохоор сар болгон мөнгө ингээ гарах боломж байхгүй. 오히려 목회자들이 벌어서 성도들을 도와줘야 되는 교회예요. Тэгээ эсрэгээр нөгөө нэг ахлагч нар өөрсдөө мөнгө явж олоод цалин ажил хийж олоод буцаагаад чуулганд ингээ одоо удирдах явуулдаг ихтгэж нартай тусалдаг ийм чуулган байсан. 근데 우리 후배 목사한테 가라고 하는 교회는 그건 사례금도 주고 뭐 성도들도 꽤 있는 교회입니다. 단지 시골일 뿐이에요. Тэр залуу пастрын явах очихсан цуглаанд болохоор чинь ядчил сарын төлбөр сар болгон мөнгө өгдөг. Тэгээ бас итгэгчдийн тооч нэлээд олон байсан. Ийм чуулган байсан. Яг хөдөлгөөл болохоос их гайгүй цуглаан байсан. 그거 받고 못 간다는 거예요. Гэтэ тэр пасторлоор би энэ хэмжээний мөнгөнд бол амьдарч чадахгүй гэж хэлчихсэн. 그래서 내가 집회 때 만나가지고 뭐라고 그랬냐면 목회자가 양떼를 바라봐야지. 그 양떼는 예수님의 양이다. 우리는 그 일을 위해서 주의 종이 된 것이다. 거기서 돈 얘기하는 것은 목회 그만둬야 된다, 내가. 그런 말 하지 말라고 내가 그랬습니다. Тэгээ пастор тэр залуу пастортай уулзаад юу гэж хэлсэн гэхээр та мөнгийг биш эзний хондыг харах ёстой. Таны үүрэг бол тэр хондыг үйлчилж тэр хондыг залах ёстой үүрэг байгаа. Хэрвээ та
Тэр үүргээ харж чадахгүй мөнгийг харна гэж байгаа бол наад одоо үйлчлэлээ буюу пастор гэдэг нэрээ ингээд битгий зөө. тэрийг өгөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 거기서 그 후배한테 네가 거기서 양심을 쓰면 내 그때 아들이 둘이 있었는데 그 아이들이 음, 진짜 믿음이 있는 아이들로 자라날 것이다. 그러나 네가 여기서 믿음을 안 쓰면 너의 음. 아이들도 너하고 똑같이 돈 따라가는 사람이 될 것이다라고 내가 얘기했어. Мгм. Тэгээ тухайн үед тэр залуу пастор хоёр хүүтэй байсан юм байна л да. Тэгээ пастор хэлжсэн. Хэрвээ чи тэр газар очиж үйлчлэхдээ өөрийнхөө тэр мэс чонортой захирагдаад үйлчлэл дээр бат зогсох юм бол хоёр хүүч чинь ч гэсэндээ үнэхээр итгэлийн хүмүүс болоод өсөх боломжтой. Харин хэрвээ чи мөнгө ярьж байгаа шиг ингэж яриад тийшээ очихгүй ч юм уу яг энэ чиглэл дээр хэрвээ амьдрах юм бол чиний хүүхдүүд мөн ялгаа байхгүй мөнгө ярьдаг хүмүүс болно гэж хэлж өгсөн. 말 들었을까요, 그 친구가? Тэгээ тэр залуу пастор таны бодлоор пасторын үгийг авсан болов уу? Юу гэж бодож байна? 말 안 True. 듣더라. Андро. 말 안 Тэгээд 듣고 그 교회를 안 갔습니다. харамсалтай тэр пастор нөгөө үгийг хүлээж аваагүй гинэ. Тэг хүлээж аваагүй. Тэг тэр чуулган руу яваагүй өдөр. 자, 그러니까 다른 목회자가 갔는데 그 다른 목회자가 그 교회 가가지고 그 다음에는 그 목회자가 큰 교회로 이전을 했어요. 그러니까 하나님 복을 주신 거예요. 믿음으로 하니까. Тэг харин тэр залуу пасторын оронд өөр нэг хүн явъя гэд явсан юм байна л да. Тэгэд өөр нэг хүн явсан чинь тэр хүн очиод үйлчилж исэн чинь тэр хүний дахиад илүү нөө том чуулган руу одоо дахиад одоо шилжүүлсэн гинэ. 그러니까 Тэгээд 목회자가 양떼를 인도할 때는 여기 있는 것처럼 그 위에도 이렇게 합니다. 기꺼이 하며, 여기 기꺼이 한다는 말은 즐거운 마음으로 하라는 뜻이에요. тэг удирдахч хүн хонин сүргийг хариулахдаа талархсан бас баяр хөөртэй сэтгэлээр ингээд тэднийг хариулах хэрэгтэй. 그러니까 양떼들을 인도할 때 그 즐거운 마음은 내가 하나님께 받은 은혜를 가지고 그 은혜를 가지고서 양떼를 섬겨야 되겠다. 그런 마음의 자세를 가지고서 감당하는 모습입니다. Энэ баяр хөөртэй бай гэдэг нь ямар утгатай гэхээр би эдгээр хүмүүст эзэн бурхнаа хамгийн санаар харуулж өгснөөрөө эзэн бурхнаасаа би шагнал авна. Тэгээ энэ бол эзнийхээ өмнө би өөрийгөө харуулах, эзнээсээ шагнал авах боломж гэсэн ийм сэтгэлээр ингээ хандах хэрэгтэй гэсэн үг. 요한복음 21장에 보면 사도 베드로에게 예수님이 부활하신 다음에 베드로가 물고기 잡으러 가니까 예수님이 사도 베드로에게 나타나서 세 번 이란 말씀을 한 적이 있었습니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 세 번 반복해서 말씀하신 적이 있어요. За тэгээ Иохан номын 21-р бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр Илч Петерт эзэн Иесус амьдлсныхаа дараа харагдсан тухай баг тий. Тэгээ 3 удаа харагдаад юу гэж хэлсэн хэрэг Иохны хүү Симоно чи намайг хайрладаг уу гэж 3 удаа асуусан байдаг. 그래서 거기 요한복음 21장 15절부터 이렇게 예수님이 17절까지 세 번째 이렇게 이야기하셨는데 거기 그 말씀을 하시면서 세 번 다 뭐라고 그랬냐면 내 어린 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라 이렇게 세 번의 똑같은 얘기를 하셨어요. Тэгээд Иохан 21:15-аас 17 дээр тэр агуулга байж байгаа. Тэгээ энэ агуулгыг харах юм бол эхлээд асуусан. Петр хариулсан. Эзэн Иесус түүний зөрүүдэнд хариуд нь юу гэсэглээрэ миний хоньгийг тэжээ, миний хуруунуудыг өсөв тэжээ, тий ингэж 3 удаа хэлсэн. 그것은 어떻게 보면 여기 즐거운 마음으로 하는 것은 주의 명령이기 때문에 그런 겁니다. За тэгээ энэ бид нэр хончлолын үйлчлэл хийх үедээ баяр хөөртэй хийх ёстой шалтгаан нь юу гэхээр эзэн Иесус өөрөө ингэж тушаасан байгаа. Энийг харж болно. Иохан номоос. 또 주님께서 우리에게 일꾼으로 우리를 삼아줬기 때문에 그런 거예요. Тэгээ бас эзэн Иесус өөрөө биднийг юу болгосон бэлээ? Таныг ажилтан болгосон. 또 그 장래의 직분은 영광스러운 직분이기 때문에 그런 겁니다. Бас тэр ахлагч гэдэг энэ таны байр суурин дээр очсон байгаа энэ байр суурь болохоор чинь нэг талаараа ирээдүйд танд өгөгдөх тэр алдрыг авах боломжтой тэр байр суурь гэсэн.
그래서 양떼들을 칠 때 장로들은 더러운 이득으로 하지 말고 즐거운 마음으로 또 이렇게 감사하는 마음으로 은혜로 이렇게 양떼들을 인도하라고 사도 베드로는 권면하고 있는 거예요. Тийм учраас танд ирээдүйд их хэсэг тэр алдрыг авах боломжтой та байр суурин дээр байгаа гэдэг утгаараа та үйлчлэлээ буюу алхахчийнхаа одоо тэр хончлохоо үйлчлэлээ хийхдээ галаргасан сэтгэлээр тий ерөөл дотор баяртайгаар ингээ хийх хэрэгтэй. Хийх нь зөв гэдгийг сануулсан. 또 3절에는 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라고 그랬습니다. За хэдүүлээ 1-р Петр 5-ын 3 руу харж байна. 3-ыг харах юм бол та нарт даалгасан хүмүүсийг ноёлох биш харин үлгэр дуурайж үзүүлээ гэсэн. 여기 맡은 자들은 누구냐면 그 장로들이 섬기는 교회의 성도들이에요. Энд дээр та нарт даалгасан хүмүүс хэлнэ хэлж болохоор таны үйлчилж байгаа чуулганд явж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Итгэгч нарыг хэлж байгаа. 그건 예수님이 맡겨준 자들입니다. Энэ тэр хүмүүс зүгээр нэг ирээд явж байгаа хүмүүс биш. Тусгайлан эзэн Есүс танд даалгасан хонд байгаа. 자, 그들에 대해서 주장하는 자세를 하지 마라고 그랬습니다. За тэр хүмүүсээр яагаад гэсэн бэ? Тэр хүмүүсийг битгий ноёлоорой гэсэн. 자, 주장하지 말라고 하는 것은 뭐지? 그 어떤 뜻이죠? Энэ ноёлох гэдэг нь ямар утга гэж бодож байна та? 자, 주인의 위치에서 성도들을 종처럼 여기고 자기의 생각과 주장으로 명령하거나 다스리지 말라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол ноёлох гэдэг чинь та инг тэг гэдэг ч юм уу магадгүй тэр хатуугаар ярихгүй байсан ч гэсэндээ тэг өөрийнхөө хүслийг тэднээр хийлгэх нь энэ бол ноёлох асуудал болж байна. 오히려 양무리의 본이 되라. 이런 모습으로 양떼를 인도하라고 얘기합니다. Эсвэргээрээ юу гэсэглээрээ харин та хондуудтай үйлгэрлэл болоорой гэсэн. 자, 장로님이 스스로 말씀과 또 그리스도인으로서 올바른 생활과 그 인격을 가지고서 양무리의 모범을 보여주고 양떼들이 따라오도록 지도하라는 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол үйлгэрлэл болгоод энэ та болон эзэн хоёрын хоорондын харилцааг ямар чухал нандин байгаа гэдгийг та эхлээд өөрөө тэр амьдралаар амьдрангаа харуул. Тэгснээрээ хондууд ч гэсэндээ яг тийм амьдралаар амьдрахад та тусалж өгөөрэй гэсэн утга байна. Үйлгэрлэл гэдэг нь. 제가 이렇게 몽골에서 그 전에 사역을 하면서 제가 이렇게 좀 보니까 교회 목사님이 되면 양떼들과 이렇게 어떤 그 지도자의 자세로서 종들처럼 대하는 모습을 여러 번 본 적이 있었습니다. 선교사들도 그렇고. Одоо пастор ингээд Монголд очиод үйлчилж явах үедээ харахад одоо юу гэдэг те пастор гэдэг утгаараа эсвэл хончин гэдэг утгаараа ч юм уу те одоо нэг утгаараа хүндлийн дээдэг авдаг те юмны дээжиг гэдэг ийм бордлоо итгэгч нар руу харахтаа инг тэг гэдэг ч юм уу те хүмүүсийг ингээ харцаараа хөдөлгүүлж байгаа тийм байдлуудыг харж ирсэн. 어떤 부분은 제가 공감을 하지만 그러나 어떤 부분은 인격적으로 아이 종처럼 대하는 모습을 보면서 내가 옛날에 상당히 불편한 적이 있었습니다. 김기국 목사라는 분이 그랬는데 내가 상당히 불편하더라고요. Магадгүй мэдээж хэрэг зарим нэг тал дээр хүндлэл авахт нь бол хүлээн зөвшөөрөх агуулгууд бол байгаа. Гэхдээ зарим нэг талыг харахад бол маш одоо юу гэдгийг яагаад ч байж боломгүй тийм зүйлүүдийг харж ирсэн. 그 자매 이름을 내가 지금도 기억합니다. 벌써 한 4년이나 5년 된 것 같은데 미가라는 자매예요. 미가라는 자매가 교회에서 통역을 하는 좋은 자매인데 그 교회 성도로서 근데 그 목사님이 막 함부로 막 야단을 치고 말을 인격적으로 너무 지나치게 하는 것을 내가 들었어요. 그래서 내가 상당히 불편하더라고요. Тэгээ олонгоёо одоо нэг тим юу байсан гэнэ одоо нэг юу штэ пастор байгаа байхгүй пастор тэдний пастор орчуулагч тэгээ тэгэнгүүт тэр орчуулагчтайгаа одоо солонгос хүн мөртлөжсөндөө орчуулагчтайгаа айгүй тийм нөгөө өөрөөхөө харцдаг аашилж харцдаг тий одоо нэг талаараа одоо харцаараа хөдөлгөөд ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэдэг нэг ингэж байгаа тийм байдлыг харж ирсэн гэнэ тэгээ тэр хүнийг харахтаа пастор гэсэндээ ингэж болох хөлөө болохгүй штэ гэж бодож ирсэн байна. 자, 목회자들은 양떼들을 어떤 시각으로 바라봐야 되냐면 하나님이 나에게 맡겨준 그런 성도들로 바라보는 것이 중요하고요. 같은 복음 증거의 동역자로 바라보는 것이 중요합니다.
За тэгээд хонин сүргийг та яаж харах ёстой вэ гэхээр эзэн бурхан танд даатгсан хүн танд тэр хүний танд руу илгээсэн нь аливаа чи энэ хүнд нэг үлгэрлээд өгөөч гэдээ илгээж байгаа хүн гэсэн үг. А нөгөө талаар харах юм бол тэр та алдрыг ирээд ирэх алдрыг аавна гэж байгаа бол тэр хүн ч гэсэндээ ирэх алдрыг авах ёстой хүн. Авах хүн гэж ингээ харах ёстой гэсэн. 저는 우리 몽골 선교하는데 제 중심은 여러분들에 대해서 어떻게 생각하느냐면 내가 선교 사역에 같은 동역자라는 생각을 갖고 있어요. Тэгээ пасторын бодлохоор одоо монголчуудыг юу гэж хардаг гэхээр миний хамтран зүтгэгч нар гэж хардаг гэж. 저도 Эзний 하나님의 종이고 여러분들도 хамтран 하나님의 종입니다. тэгээд пастор өөрөө бол би ч гэсэн Бурхны зарц, та нар ч гэсэн Бурхны зарц. Бидний одоо байр суурь адилхан гэж хардаг гэсэн. 그 일에 협력 관계에 있는 거예요. Тэгээд тэр эзний тушаалыг биелүүлэхэд хамтран зүтгэгч нар мөр зэрэгсэж байгаа хүмүүс гэж хардаг. 때로는 제가 여러분들을 인도할 때도 있고요. Магадгүй та зарим тохиолдолд та нарт одоо чиглүүлэг өгдөг. 지도할 때도 있지만 Зарим тохиолдолд удирддаг. 그러나 내가 주장하는 자세로 여러분들에게 무리하게 하지는 않습니다. Гэхдээ тэглээгээд би та нарыг одоо ноёлох гэсэн надад бодол байхгүй. Яагаад гэхээр та нар адилхан хамтран зүтгэгч нар учраас. 완전히 여러분들이 주의 일을 행하는 일에 때로는 너무 질서에서 벗어나 나갈 때는 때로는 책망도 할 수 있습니다. 그러나 네. 그것은 예외지. 항상 그렇게 하는 것이 아니에요. Тэгээ магадгүй те одоо байх ёстой хэм хэмжээнээс хэтрэх үед ч юм уу те зэмлж магадгүй. Гэхдээ зэмлэлээ гэдэг нь тэгээ би пасторч учраас зэмлж гин гэсэн утгаараа зэмлэхгүй. 사도 바울도 고린도 교회나 기타 여러 교회에 문제점이 있을 때 그들을 책망하면서 바른 길로 인도했어요. 그래서 그러한 부분들은 우리가 같이 공감할 수 있는 부분이에요. За Илч Паул ч гэсэн бас үйлчилж явах үедээ те тухайн чуулганууд дээр зэмлэх тохиолдол байсан, удирдах тохиолдол байсан, ингэж явдаг байсан. Тэгэхээр энэ нь болохоор чинь бүгдээр тэр бүх талаараа одоо буруутгаж байгаа ч юм уу гэсэн утга биш, зүгээр хамтран зүтгэгчийнхээ хувьд гэсэн утга байна. 그러나 사도 바울의 중심은 뭐라고 그랬습니까? 그 전에 사도 바울 서신들의 가장 큰 핵심은 너희는 나와 함께 그리스도 안에서 동역자다. 그것이 사도 바울의 중심에서 나오는 그 편지를 보내는 그 중심이에요. 거기에서 벗어날 수 자, 거기에서 벗어날 수 없어요. 네. Тэгээ Илч Паул бас хүмүүсүүд рүү захаа бичигтэй, итгэгч нарлаа захаа бичигтэй хэлжсэн. Дахин захааныхаа ихэнд юу гэж сануулж ирсэн гэхээр та нар бол миний хамтран зүтгэгч нар шүү гэсэн ийм мессежийг өгч ирсэн. 그래서 사도 베드로가 장로들에게 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 약물의 본이 되라고 얘기했던 거예요. За тэгээд энэ дээр юу гэсэн гэхээр Илч Петр ч бас хэлж байна те. 2-р 1-р Петр 5:3 дээр хэлсэн. Танд даалгасан хүнийг ноёлох биш харин хонин сүрэг тэднэрт та үлгэр дуурайл болооч гэж хэлж байна. 자, 4절에는 자, 장로들이 이렇게 양떼들 앞에서 올바른 모습으로 양떼를 치면 그들에게 반드시 하나님이 상으로 갚아줄 것을 약속을 합니다. Тэгээд 1-р Петр 5:4-ыг харах юм бол тэгсэн тийм ээ. Хэрвээ та хүмүүст үлгэр дуурайл болж амьдраад тэгээд эзэн таалагдсан тэр хончлыг хийх юм бол эзэн хурц ширэхдээ танд титмиг хүлээж өгнө, хүлээлгэж өгнө гэсэн амлалтыг сануулсан. 그러면 목장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라 그렇게 말씀했죠. Тэгээд тэр одоо эзнээс өгөх гэж байгаа тэр титгэн бол гандашгүй титгэн гэж хэлж гисэн. 장로가 자기의 위치를 잘 지켜서 양떼들을 잘 지도하고 인도하면 하나님께서 반드시 영광의 면류관으로 갚아줄 거라는 거예요. Тэгээ ялангуяа ахлагч хүн тэ өөрийнхөө байр суурийг маш сайн тэ эцэг хүртэл сахих юм бол эзэн бол итгэмжит тэр заавал хэлснийхээ дагуу танд алдрын гандашгүй тэмэг өгөх болно гэсэн. 그런데 여기 면류관의 성격이 시들지 아니하는 이런 수식어가 붙어 있어요. За энэ дээр харах юм бол алдрын тэмэг гэсэн тийм ээ. Тэрэн дээр болохоор гандашгүй гэсэн үгийг ингээд хийж өгсөн, муудахгүй гэсэн утга хэлсэн.
자, 그 장로들의 수고가 영원토록 남아있고 그 영원토록 그 기업이 하나님의 축복 가운데 있을 것이라고 하는 것을 약속하는 내용. За энэ дээр болохоор чинь энэ гандшгүй үг нь болохоор энэ нэг удаагийн титэм өгөгдлөө гэхэд энэ титэм нь нэг удаа өгөгдөд болдог биш. Мөнхөд байх ёстой алдар гэдэг хэлж байна. 그래서 이렇게 장로의 역할을 잘하면 시들지 아니하는 영광의 멸류관을 반드시 하나님이 주실 것이라고 사도 베드로는 장로들에게 약속했던 겁니다. Тэгээ Илч Петр ахлагч нарт юу сануулсан гэхээр танд өгөгдсөн тэр үүрэг дээрээ та итгэмжтэйгээр эцсийн хүртэл тэрийг сахих юм бол эзэн бурхан ч гэсэндээ эцсийг хүртэл буюу мөнхөд дуусахгүй тэр шагналаар таныг шагнах болно гэж хэлж байна. 여러분들도 교회에서 양떼들을 섬길 때 자, 이러한 모습으로 장로의 역할을 잘 감당하길 바랍니다. Та нар маань ч гэсэндээ тэд тус бүрийнхээ чуулган дээр эзний хүмүүст үйлчлэхдээ тэгээ энэ амлалтаас мөн зуураад үйлчлээсэй гэж хүсье. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За энэ түр амарч байгаа тий. 30분까지 쉬죠. Тэ? 30분까지 쉬겠습니다. 자, 5장 여기 5절 말씀 우리 좀 살펴보죠. 네. 자, 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 데려가시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 이렇게 말씀했어요. За 5 дээр үгсгэлээрээ үүнчлэн залуусаа та нар ахлагчлуудтай захирагдаа. Та бүхэн нэг нэгтэйгээ харилцан даруй байдлыг өмсөө. Учир нь бурхан бардамтлыг эсэргүүцдэг гэсэн. 아멘. 사도 베드로가 이 젊은 자들에게 여기 5절부터 7절까지 이렇게 좀 권면을 하면서 그 이유가 무엇인지에 대해서 말씀하는 내용이에요. За одоо харах юм бол Илч Петр болохоор одоо залуусууд руу хандаж хэлж залуусууд руу хандаад 5-аас 7 дугаар ишлэл дээр яаж байх ёстой вэ? Яагаад тэгэх ёстой вэ гэдэг зааж өгч. 자, 젊은 자들은 어떤 사람이 젊은 사람일까요? 여기에서 말씀하는. Энэ дээр хэлж байгаа залуу гэдэг утга нь те энэ ямар утга болоо ямар хүмүүсийг хэлэх вэ залуус гэж. 자, 젊은 사람이라고 하는 뜻은 다른 뜻이 아닙니다. 이게 모든 성도들을 포함해서 젊은 사람이라고 표현하는 거예요. За энэ залуу гэдэг нь болохоор чинь насны хувьд гэхээсэлгээр бүх итгэгч нарыг хэлж байгаа гэсэн утга. 특별히 여기 젊은 사람은 하나님이 맡기신 사명을 감당하는 또 그 말씀대로 자기를 만들어가는 일에 힘을 다해야 되는 사람들을 젊은 사람들이라고 표현한 겁니다. Энэ дээр болохоор залуу хүн гэдэг нь болохоор эзний өгсөн үүрэг дээр те эзний дуудлагыг авсан түүний өмнө өөрийнхөө хүчийг одоо хэрэглэх ёстой ийм хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн. 젊은 사람들은 장로들에게 순종하라고 그랬습니다. 말씀합니다. Тэгэхээр энэ дээр юу гэсэлэр эхний удаадаа өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр хүмүүс нь эхний удаадаа нийлүүлшт нь болохоор ахлагч нартаа захирагдаар гэсэн. 왜 젊은 사람들이 장로들에게 순종해야 될까요? Тэгвэл залуу хүмүүс яагаад ахлагч нартаа захирагдах ёстой юм болов? 자, 교회의 장로들은 하나님이 세웠습니다. Яагаад гэвэл нэгдүгüрт нь ахлагч гэдэг хүнийг бурхан босгодог. 자, 계시록에 보면 계시록 1장 제일 마지막 절에 보면 그 7별의 비밀 또 7 금초대에 대해서 얘기하는데 거기 한번 읽어보세요. 요한계시록 1장 20절에 За ихдээ Илчлэлт номны 1:20-ыг харъя. Илчлэлт номны 1:20-ыг харах юм бол чиний харсан баруун мутарт минь буй 7 од болоод 7 алтан дэнгийн нууцын тухайд 7 од нь 7 чуулганы тэнгэр элч бөгөөд 7 дэн нь 7 чуулган юм аа. 아멘. 자, 하나님이 7 교회에 편지를 보내는데 그 편지를 보낼 때 누구에게 편지를 보냈냐면 7 교회의 사자라고 그랬습니다. 그 별을. 그러니까 다시 말하면 그 교회 사자는 목사를 얘기하는 거예요. 그 교회 장로들. 네, 그들에게 편지를 보낸 겁니다. 다시 말하면 하나님이 교회 장로들을 붙들고 그 교회를 다스려 나가고 세워 나간다는 것을 알 수 있습니다.
그렇기 때문에 그 음. 장로들에게 순종하는 것이 젊은 사람의 마땅한 모습이에요. Мгм. За одоо энэ дээр харах юм бол энэ дээр долоон одоо эзэн долоон чуулганд загтал хийсэн байгаа тийм. А тэгэнгүүт энэ долоон чуулганд загтал хийлгэхтэй гэсгэлээр тэр долоон чуулганд нь долоон од гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ тэр од нь болохоор чин тайлбар дээрээ од нь долоон чуулганы тэнгэр элч бөгөөд гэж хэлсэн. Тэгээ энэ од буюу эзний элч гэж хэнийг хэлж байгаа гэхээр эзний босгосон ахлагчийг хэлж байгаа гэсэн үг. Тэр утгаараа өөрөөр хэлэх юм бол Бурхан тэр элчээр дамжуулаад тэр чуулганыг удирдах гэж байгаа. Буюу тэр чуулган нь одоо биднэрийн хэрэл ахлагч тэ чуулганы удирдагч нар байгаа. Тийм учраас тэр удирдагч болсон ахлагч нартаа итгэгч нар захирагдах хэрэгтэй гэсэн үг. 또 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 이렇게 권면을 했습니다. Дараад нь харах юм бол бие биендээ даруугаар ингээ байгаарэ гэсэн. 자, 허리를 동이고 또 어떻게 보면 겸손으로 허리를 동이라는 말은 어떤 말이냐면 겸손이라고 하는 것은 자기를 낮추는 자세입니다. 주장하는 За 자세가 энэ 아니라 그러한 모습으로 장로들을 순종하라는 뜻이 담겨 있어요. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол даруу гэдэг үгэн дотор чинь ямар үг явж байна гэхээр өөрийгөө одоо захирах стил гэхээс илүүгээр өөрийгөө уулгасан стил гэсэн үг тийм. Хин хэндэ хандахдаа өөрийгөө уулгаж харьцах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 또 다라는 단어를 보니까 장로도 성도들을 인도할 때 주장하는 자세가 아니라 겸손한 모습으로 섬기는 자세로 양떼들을 지도하라는 뜻이 담겨 있습니다. Бас өмнө нь одоо энэ чинь харилцсан гэсэн утга байна. Харилцсан гэдэг утга нь болохоор чинь итгэгч нар болон ахлагч нарын хооронд гэсэн багхгүй. Тэгэхээр зөвхөн итгэгч нар одоо ахлагч нартаа захирагдаад өөрийгөө буулгаарай гэсэн утга биш. Нөгөө талаасаа бас ялгаа байхгүй. Ахлагч нар ч гэсэндээ итгэгч нартайгаа хандахдаа тэднэрт үйлчлэхдээ өөрийгөө буулгаарай гэж хэлж өгсөн. 허리를 동인다고 하는 것은 허리에다 무엇을 동이면 씨름하는 사람들 있잖아요. 씨름하는 사람들은 허리에다 무엇을 동이는 것을 왜 동의합니까? 힘을 쓰더라도 자기를 지탱하기 위해서 그 힘이 분산되지 않기 위해서 허리에다가 벨트 같은 것을 차잖아요. Энэ дээр болохоор Монгол Библиэлд даруй байдлыг өмсгөгдсөн байгаа байхгүй. Харин Солонгос Библиэлд юу гэсгэлээр бүслээрээ гэсэн утгаар хэлж өгч. Даруй байдлыг нуруундаа бүслээрээ гэсэн утгаар хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь болохоор чинь бид нөгөө нэг харилцсан одоо барилдах үед ч манай Монголоор барилдах үед ч юм уу ингээд барилдц байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр тийм барьцыг бие биендээ үлдээгээрэй гэсэн утга. 왜냐하면 교회는 겸손이 어떻게 보면 무기입니다. 겸손한 모습으로 교회 장로들이나 성도들이 하나가 돼야 돼요. 그것이 중요합니다. Энэ даруй байдал гэдэг зүйл бол чуулганыг нэг болгодог гол зэвсэг байгаа. гол зэмсэг. 자, 여기 말씀해 보니까 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 이렇게 말씀했죠. Тэгээ тавын сүлийг арах юм бол тэгсэн те Бурхан ардмыг эсэргүүцдэг харин дарууд нэгүүлсгээ өгдөгөө гэсэн. 자, 장로나 교회 성도들이 교만하면 하나님은 대적하십니다. 반드시 하나님의 징계가 와요. 그렇기 때문에 교회가 장로는 장로의 위치를 지키는 게 겸손이고 또 성도는 성도의 위치를 잘 지키는 것이 겸손이에요. 그런 모습으로 하나가 되어질 때 하나님이 더 큰 은혜를 베풀어 주시는 거예요. За энэ дээр болохоор Бурханыг хүн бардамнаад ирэхлээр Бурханыг эсэргүүцдэг гэсэн те. Эсэргүүцнэ гэж юу хэлж байгаа гэхээр өөрийнхөө байх байр суурийг сахихгүй байх нь эсэргүүцэл болдог гинэ. За энэ дээр ямар байр суурь ирж байгаа гэхээр ахлагч хүн ахлагчийнхаа байр суурин дээр зүү зохистой байхгүй байдал. Итгэгч хүн итгэгчийнхээ байр суурин дээр зүү зохистой байхгүй байдлыг хэлж. Буюу даруй байна гэдэг нь ахлагч хүн өөрийнхөө байр суурийг зохистой захихыг хэлж байгаа. Итгэгч хүн итгэгчийнхээ байр суурийг зохистой захихыг хэлж байгаа. Харилцан өөрөөсдийнхөө оногдсон байр суурийг зөв зохистой захих үед эзнээс нэгүүлсэл нь ирнэ гэсэн. 자, 6절에는 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 이렇게 말씀하셨어요. За тэгээ 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол иймд Бурхны хүчрэг мотрын доор өөрсдөө даруй болгоо гэсэн. 자, 겸손하는데 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라고 그랬습니다. Энд даруй байхдаа Бурхны хүчрэг мотрын дор гэж хэлсэн тийм. 자, 하나님의 능하신 손이라는 것은 뭐냐면
하나님의 인도와 주장을 따라서 자기를 낮추고 하나님을 순종하는 자세를 가리킵니다. Энэ дээр хэлж байгаа Бурхны хүчрхэг мутрын дор гэж хэлж байгаа нь болохоор Бурхны удирдлагын дор гэсэн утга юм. Бурхан зааж байгаа удирдах байгаа чиглүүлгэхэн дор өөрийгөө зохицуулаарай, тохируулаарай гэсэн утга. 그렇기 때문에 이 하나님의 능하신 손이라는 것은 때로는 이 교만한 사람은 아무리 강하고 능해도 하나님 물리치셔요. 분명히. Тэгээ хүмүүс харахад магадгүй те хүчтэй өөрийнхөө харагддаг юм хүмүүс байж болно. Гэхдээ Бурхны өмнө Бурхны мутрын дор орохгүй бол Бурхан тэр хүнийг хичнээн гадна талаасаа те янз бүр хүчрэг харагдлаа гэсэндээ тэр хүнийг Бурхан одоо байр суурьаас толдуулдаг. 그러나 겸손한 사람은 하나님의 인도 아래서 하나님의 질서 안에서 순종하는 사람인데 이러한 사람은 아무리 약하고 부족해도 하나님이 높여주십니다. 그것이 하나님의 능력의 역사예요. Эсрэгээр нь бас Бурхан бидний Бурхан яадаг гэхээр хүнийг гаднаас нь хараад тэ ямар нэгэн одоо илүү дутуу зүйл байхгүй сул дорой ийм хүн харагдаж болох ч гэсэндэ эзний мутар гэдэг зүйлийг ойлгоцсон эзний мутарт өөрийгөө уулгаж чаддаг ийм хүн байх юм бол тэр хүнийг харин эсрэгээрээ эрхэн эзэн өргөмжилж өгдөг. 결과적으로 본다고 하면 하나님이 높여주시는 대로 그 높여주심 아래서 겸손하라고 표현하는 겁니다. За энэ дээр нэг утгаар болохоор эзэн хүнийг өөрөө өргөмжилдэг бөгөөд эзний өргөмжлөлийн дагуу тэр хүн тэр байрсан зүрэн дээрээ зохистой байж чадах юм бол зохистой байх байдал нь эзний өмнө даруй байдал гэсэн үг болдог гэж. 하나님의 능하신 손에서 겸손하면 때가 되면 너희를 높여주실 것이라고 그랬어요. За тэгэхээр энэ дэр хэлсэнтэй эзэн Бурхны хүчрхэг мутрын дор өөрийгөө даруй байлгах юм бол цаг нь болох үед эзэн өөрөө өргөмжлөнө гэж хэлсэн. 아까도 얘기했지만 이 젊은 성도나 장로들에게 무기는 겸손입니다. 그 겸손을 가지고 끝까지 하나님 앞에서 순종해 나아갈 때 하나님 반드시 때가 되면 높여주실 것이라고 약속한 거예요. Тэгээ энэ дээр харах юм бол дахин 5-аас хойш харах юм бол тий харилцан өөр гэсэн байх ёстой байр суурь гэж байгаа. Тэр байр суурин дээр одоо итгэгчийнхээ байр суурин дээр ахлагчийнхаа байр суурин дээр байхдаа тэгээ төн дээр зохистой байх нь даруй байдал гэсэн бол энэ байр сууриас захиж явах үед нь эзэн цаг нь ирэхлээр өргөмжлөн гэдэг хэлж байгаа. Энэ агуулга бол Бурханаас өгөгдөж байгаа амлалт гэж хэлж байна. 자, 7절 말씀에는 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 이렇게 말씀을 했습니다. Тэр та нар санаа зовлог битгий эзэн даатгаарай гэж хэлсэн те. Яагаад гэвэл эзэн Бурхан та нарыг өөрөө хариуцнаа гэж хэлж өгсөн. 소아시아에 있는 교회들이 로마의 핍박으로 인해 가지고 많은 고난 중에 염려하고 있습니다. Одоо энэ байдал дээр бол бага Азийнхан те янз бүрийн асуудал дотор зовлон дунд ингэ санаа зовирт баригдсан байж байгаа. 사도 바울은 그것을 알고 있어요. Илч Петро죠? Петро. 네. 사도 베드로는 알고 있어요. Илч Петр болохоор үүнийг мэдж байгаа. 그런데 사도 베드로가 염려를 다 주께 맡겨버리라고 이야기하는 것은 왜 그랬을까요? Тэгвэл эзэн одоо Петр гэсэн те би таад мэдж байгаа. Гэхдээ чи тэр санаа зовлоо Бурхандаа даатгаа гэж хэлсэн те. Петр яагаад тэр хүмүүст ингэж хэлсэн болов? 사도 바울은 하나님의 능력을 믿습니다. Илч Петр болохоор Бурханы хүчийг мэдж байгаа, итгэж байгаа. 하나님의 주권을 믿어요. 에즈니 예수 믿을때 이тгэ죠. 자, 우리가 잠언 16장 엊그저께도 이제 강바트 권면하면서 잠언 16장 1절로 3절, 9절 말씀 제가 얘기한 게 있죠. Тэгээ та нар маань сургаалт төгс номны 16-гийн 1-ээс 3 бас сургаалт төгс номны 16-гийн 9-р эшлэлийг хараарай. 자, Тэн дээр байж 거기 한번 보세요. 잠언 16장. хамт харцгаая. Сургаалт төгс номны 16-гийн 1-ээс 3 бас 9-р эшлэл. 자, 1절로 3절 한번 읽어보세요. За, зүрхний төлөвлөгөө хүнээс хэлний хариулт эзнээс өмнөний бүхэл зам нүдэнд нь цэвэр байдаг ч гэсэн сүнсийг дэнслэгч нь эзэн билээ. Үйлсээ эзэнт даатаг бодол санаач нь биелэх болно гэсэн. Амен.
구절도 구절 말씀 얘기가 한번 구절 말씀도 읽어보시고. 9-р эшлэл бас уншия. Хүн замаа зүрхэндээ төлөвлөдөг ч гэсэн түүний алхайг нь эзэн өөрөө чиглүүлдэг юм аа гэсэн. 아멘. 또 33절도 한번 읽어보세요. 33절. 33절. 예, 16장 33절. сургаалт төгсөн 16-гийн бас 33-ыг бас унших гэж байна. Энэ дээр болохоор шавг хаявч шийдвэр бүрэн эзнээс ирдэг. 아멘. 자, 사람이 모든 것을 계획을 해도 그것을 작동하시는 것은 하나님이 하신다고 분명히 말씀했죠. Энэ агуулгуудыг харах юм бол хүн өөрөө төлөвлөд иж болдог. Гэхдээ үр дүн нь эзнээс ирнэ гэсэн. 또 우리가 잘 아는 것처럼 로마서 8장 29절에도 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상 본받게 하기 위하여 미리 정했다. 이런 말씀을 한 게 있어요. 죄송해요, 목사님. 로마서 8장 29절이요. 8장 29절. За бас Ром номны 8:29 дээр байж байгаа. Ром номын 8:29 байх юм бол тэрэн дээр юу вэ гэхээр 거기 한번 그 29절 30절 한번 읽어보세요. 8장 29절 30절. За би Ром 29-ийн Ром 8-ийн 29-30-ыг уншиж байна. Тэр өөрийн хүүг олон ах дүүсийн дунд уугнанд байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болохоор урдаас мэдээж тогтоосон юм аа. Тэр урдаас тогтооснуудаа мөн дуудснуудаа мөн зөвтгснүүдээ мөн тэр алдаршуулсан. 아멘. 이 말씀 속에서 여러분들이 자, 어떤 느낌이 옵니까? Энэ дунд энийг ингээ унших үед танд ямар мэдрэмж төрж байна вэ? Энэ Ром намыг уншихад. 자, 우리는 그 하나님이 인도하시는 대로 그저 순응하고 따라가는 존재라는 것을 우리가 읽어볼 수 있지요. Эндээс харах юм бол хэдүүлээ таныг бурхан аль хэдийн өмнөөс нь тогтооцсон мэдж байгаа. Тэгээд та зөвхөн түүний удирдлагаар ингээ явж байгаа нэг ингээ тэгэхээр мэдэж болохоор байна. 하나님이 주권적으로 역사한다고 하는 것을 이 말씀을 통해서 우리가 알아볼 수 있습니다. Эндээс юу мэдүүлээрэ эзэн эрх мэдэлтэй. Тэр эрх мэдлийнхээ дагуу үйлддэг гэдгийг та энэ үгээр ингээ дамжуулаад мэдэх боломжтой байна тий. 미리 정했다는 말, 뭐 되게 하셨다는 말, 또 불렀다는 말, 또 의롭다고 여겨주시는 것, 또 영화롭게 하신다. 이건 하나님의 주권적인 역사입니다. Одоо энэ Ромыг харах юм бол гэсэн тий таныг урдаад мэдчихсэн. Тэгээд таныг угаасаа бурхан өөрөө сонгоцсон. Тэгээд бурхан таныг тэр цагт болонгоо таныг дуудсан. Тэгээд таныг бас яасан гэхээр бид нар сайндаа биш бурхан өөрөө таныг зөвтгөнө гэсэн учраас зөвтгсөн. Тэгээд танд ирээдүйд тэр өгнө гэдэг ингээд хэлсэн баг гэсэн. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 무엇을 염려한다고 되는 것이 아니라 하나님의 주권을 믿고 하나님 앞에서 겸손하게 자기의 역할을 잘 감당하는 것이 가장 지혜로운 어떻게 보면 성도의 모습이라고 할 수 있습니다. Тийм болохоор бид нэр одоо энэ бол эзний тусгайлсан эрх мэдэл хүн тий. Ийм эрх мэдэл байгаа учраас энийг бид нэр итгээд ямар нэгэн зүйл санаа зовох хэрэггүй. Бурхан өөрөө мэдж байгаа учраас тий. Харин бидний авахлаар бурханд санаа зовроо өгөөд би надад яг намайг байчээ гэсэн тэр байр суурин дээр би өөрөө итгэмжтэйгээр дуулууртайгаар бат зогсох дээр л анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 염려를 다 주께 맡겨버리라고 할 때는 우리가 염려하는 것이 있다고 하면 하나님께서 도우실 것을 믿고 하나님의 인도를 따라가라는 뜻이 담겨 있습니다. Энэ дээр нэгдүгээр Петр 5:7 дээр хэлсэн тий. Чи санаа зовнолоо зүгээр бурхан даатгаа. Тэгээ харин бурхан чам санаа тавина гэж хэлсэн. Тэг бид нар ч гэсэн бас энэ үгийг хэлж байгаа гэсэн утга. Тийм болохоор бид нар ухаалгаар санаа зовроо эзэн даатгаад байх ёстой газартаа л байх дээр анхаарах ёстой гэсэн. 그러면 하나님 반드시 저와 여러분들을 돌보실 겁니다. Тэгээ эзэн бурхан гэх юм бол заавал таныг ч бай намайг ч бид бүгднийг тэрээр хариуцаад тусалж удирдах болно. 아멘. 이제 베드로가 이 젊은 자들에게 마지막으로 당부하는 내용이 나옵니다. 8절에 보니까 Хэдүүлээ 8 дугаар ишлэгийг харах юм бол Илч Петр залууст хандаад дахиад нэг санамжлалыг өгсөн. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾는다 이렇게 말씀합니다. За 8 дээр гэсэн тий чи сэрэмжтэй бай, саруул ухаантай бай. Яагаад гэвэл
чамтай өрсөлддөг диавол бол ихний нэг хайх гад явж байгаа арслан шиг байгаад байна гэсэн. 당시 소아시아에 이 로마 황제로 말미암아서 이 기독교인들을 많이 피박했는데 그게 어떻게 보면 마귀가 권세를 가가지고서 두루 삼킬 자를 갖다가 찾아다는 모습과 똑같습니다. За энэ дээр харах юм бол тухайн үед хүмүүс тэр итгэгч нар те маш их хавчлага дунд байсан. Тэгээ хавчлага дунд байхдаа тэр тэднийг одоо Ромынхан те барьж аваад алах гэдэг ингэж байна шүү дээ те. А гэтэл яг тэр байдал нь юутай адилхан мэн гэхээр тэр одоо залхих гээд хайж байгаа араас нь илдэж байгаа арслантай адилхан байсан гэсэн. 자, 그런 가운데서 자기를 지키는 방법은 근신하는 거예요. Гэтэ тэр тунд буюу муу нэгнээс бид нэр одоо өөрсдөө хамгаалах ёстой зүйл нь гэхээр хамгаалах ёстой зүйл нь гэхээр чинь одоо эрүүл ухаантай байх ёстой гэсэн тийм санаа зовөргүй байх ёстой. 자, 근신이란 말은 자기의 어떤 부족한 것을 알고서 삼가 조심하는 자세가 근신입니다. За сонор сэрэмжтэй болгоомжтой байдаг агуулга болохоор юу гэхээр өөрийгөө мэдж байгаа. За би сул дорой шүү. За би ингэдэгтэй гэдэг өөрийгөө мэдж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр анхаарлаа хандуулаад болгоомжлно гэсэн. 또 근신이란 말은 자기의 위치, 내가 그리스도인으로서 하나님의 사람으로서 자기의 위치를 알고 자기의 위치에 합당하게 살아가는 모습이 근신이에요. За тэгээ бас юу гэх ямар утга гэхээр сэрэмжтэй байх гэдэг утга нь болохоор чинь би одоо яг хэн блэ? Бурхан намайг хэн гэж дуудсан бэлээ? Би энэ байр суурин дээр байж гэнэ үгүй юу гэдгийг анхаарах нь сэрэмжтэй байдал гэсэн. 그럴 때 마귀에게 넘어가지 않을 수 있습니다. Тэгэх юм бол одоо муу нэгний уруу татлагнаас та ингээд ангиж байх боломжтой. 그리스도인들이 근신하지 않고 세상 사람들처럼 때로는 먹고 마시고 또 방종하고 나아가면 반드시 마귀에게 잡아먹혀요. Харин эсрэгээр энэ сонроо алдаа, сэрэмжээ алдаад нөхцөл байдалтай тааруулаад идэхтэй идээд унтахтаа унтаа яг хүмүүст ижлэх ингээ амьдраад байх юм бол өөрөө ч мэдэхгүй өрхөнд орцсон битг муу нэгний өрхөнд. 또 깨어 있으라고 그랬지요. Бас дахиад өгсөн гэхээр энэ дэр чи сэргэг байгаарай гэж хэлсэн тийм. 깨어 있으라는 말은 영적 분별력을 가지고 하나님의 감동과 인도를 따라서 살아가는 모습이에요. За энэ болохоор сонор сэргэг бай гэдэг нь болохоор чинь Бурхны удирдлагын дагуу түүнийг дагаад ингээд дуулууртай байгаарай гэсэн үг. 성령께서 우리에게 항상 감동을 주실 때가 있습니다. 그 감동을 따라서 순응해 나아가는 것이 어떻게 보면 깨어 있는 모습이라고 할 수 있어요. Библийг үзэх үед Библиэр дамжуулаад Бурхан ингээд сэтгэлийг хөдлөгдөг. Тэгвэл таны сэтгэл хөдлөгдөж байгаа гэх юм бол тэр хөдлөгдөж байгаа тэр сэтгэл зүгээрээ дуулууртай даах нь сэргэг байдал гэсэн үг. 적극적인 면에서 이 구절 말씀해 보니까 너희는 믿음을 굳건하게 하여 이런 말씀이 있어요. За дараад нь 5:9-ийг гарах юм бол гэсэн та нар бат итгэлээр эсэргүүцээрэй гэсэн. 자, 믿음을 굳건하게 한다는 뜻이 어떤 의미가 있을까요? Энэ дээр үгсээр эхний ээлж нь болохоор итгэлээ чи бат болгоорой гэж хэлсэн. Тэгвэл бат болгоно гэдэг нь яахыг хэлж байгаа юм болов? 자, 우리가 예수 그리스도를 믿고 그 약속을 붙들고 살아갈 때 흔들리지 말라는 뜻입니다. 그것을 견고히 붙잡으라는 뜻이 있어요. За тэгэхээр энэ бат зогсох гэдэг нь ямар утгатай гэхээр та Христэд итгэсэн. Христ танд амлалтыг өгсөн. Тэгвэл та тэр амлалтаас нь зуурах хэрэгтэй гэдэг хэлж. Тэр амлалтаас нь зуурна гэдэг нь бат итгэж байгаа гэсэн үг. 사단은 여러 가지 유혹을 가지고 우리를 때로는 회유합니다. 이렇게 여러 가지 유혹을 가지고 물질로 Муу нэгэн бол янз бүрийн аргаар ингээд таныг дуурайх гэдэг оролддог. 또 잘못된 문화나 잘못된 가치관이나 잘못된 신앙을 가지고 회유를 해요. Тэгээ янз бүрийн одоо тэгээ соёлоор тэгээ одоо янз бүрийн одоо итгэл үнэмшлэр тэгээ янз бүрийн одоо тэр урсгалаар тэр ингээд татах гэж оролддог. 자, 그럴 때 바른 진리에서 견고히 서서 흔들리지 말라는 뜻이에요. Гэхдээ энэ дээр юу гэсэн гэхээр тийм учраас таныг зөв хамгийн тэр үнэннээс нь зуураад битгий найгаарай гэж хэлсэн. 자, 그것을 가지고 마귀를 대적하라는 거죠. 다시 말하면 그 신앙을 가지고 마귀의 유혹에서 자기를 지키라는 뜻이에요.
За тэгснээрээ та тэр үннээс зуураад төрөн дээр бат ингээ байснараа байх үед чинь байж байгаа чинь өөрөө муу нэгнийг эсэргүүцэж байгаа эсэргүүцэл болно гэж хэлж байна. 이는 세상에 있는 에, 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 이런 말씀을 했어요. Тэгээ бас юу гэсэн гэхээр 9-р эшлэлээс цааш нь харах юм бол та ганцаар ингэхгүй тантай мөр зэрэгсэж байгаа итгэл нэгт ах дүүс тань бүгдээрээ ингэж байгаа гэж хэлж байна. 왜 이런 어떻게 보면 깨어 있고 또 자기 믿음을 굳건하게 하고 근신하고 왜 이렇게 해야 되느냐? 베드로는 마귀 시험에서 자기를 지키는 방법에 대해서 세상에 있는 그 형제들이 그런 고난 가운데 있는 것을 본인이 알고 있기 때문이라고 얘기합니다. Тэгээ дахиад хэлэх юм бол Илч Петр хэлж байгаа За чи эхний ээлжинд одоо ичхэмгүй амьдр. Хоёрдугаарт нь сонор сэрэмжтэй бай. Өөрийгөө мэдгэсэн мэдээ сонор сэрэмжтэй бай. Гуравдугаарт нь сэрэг байх хэрэгтэй гэж хэлсэн шалтгаан юу гэхээр энэ дэлхий дээр бусад одоо итгэгч нар одоо итгэлийн ахлагч дүүс ч гэсэндээ яг ийм байдлаар яг ийм байснараа муу нэг эсэргүүцэж байгаа гэдгийг Илч Петр мэдчихсэн болохоор тэдгээр одоо бага Азийн хүмүүс ч гэсэндээ энийг бас адилхан зааж өгөх гэсэн утгатай. 어찌 보면 사도 베드로는 마귀의 시험을 이기는 방법은 고난을 계산해 두고 거기에서 믿음으로 그 고난을 감당하려고 준비하고 있으라는 그런 메시지로 이렇게 권면하는 거라고 볼 수 있습니다. Эндээс харах юм бол Илч Петрийн одоо санааг харах юм бол муу нэгнийг ялдаг арга арга нь буюу муу нэгнийг эсэргүүцэх арга нь юу гэхээр эхлээд чи угаасаа зовно гэдэгтээ тооцооллоо хий. Сэтгэлээ бэлдээ тэгээ сэтгэлээ бэлдсэн бол дараад нь өөрийгөө одоо мэдээд сонор сэрэмжээ алдахгүйгээр сэргэг байгаад байх ёстой байран дээр байснараа муу нэгнийг ялдаг юм а гэдэг нь хэлж өгсөн. 여기 이제 10절로 14절 말씀에는 마지막으로 이 소아시아에 있는 성도들에게 축복하고 권면하고 인사하는 내용으로 끝을 맺습니다. Тэгээд 5-ын 1-р бид 5-ын 10-аас 14-ийг харах юм бол Илч Петр яасан гэхээр тэр бага Азтайгаа итгэгч нарт одоо сүүлийн цахаас өгөөд мэдчилгээ ингэ хийж байгаа хэсэг байна. 자, 고난 당하는 그들에게 희망을 던져줍니다. 사실은 이 메시지는. За энэ дээр болохоор одоо 50 бос зовлон донд байгаа хүмүүст нэгдүгээрт нь найдварыг ингэ өгч байгаа. 자, 고난은 잠깐이라고 하는 메시지를 던집니다. 또 그로 인해서 큰 열매가 맺히게 될 것을 이렇게 신이 온전케 하시며 하는 말씀으로 이렇게 권면을 하는 거예요. 그 아래 보면. Тэгээ хамгийн түрүүнд яасан гэхээр зовлон гэдэг зүйл бол төр зориг шүү гэдэг дахин сануулсан. Тэгээд дараад нь үүний дараа авч байгаа зовлонгоос чинь уяналдаад үр жимс дараад нь гарна гэдэг дахин сануулж өгсөн. 그렇기 때문에 잠깐 고난을 당한 너희를 이런 표현을 쓰면서 우리에게 주어진 그 고난의 시간은 잠깐이지만 그로 인해서 언젠가 하나님 앞에 큰 열매로 맺히게 될 것이다. 결과적으로 믿음의 성장이 만들어지게 될 것을 온전케 하시며라고 말씀한 겁니다. Дарааг харах юм бол дунд хэсэгтээ та нар түр зурал зовж байгаа шүү. Харин зовсныхын дараа та нарт бэлтгэгдсэн, та нарт өгөх гээд эзэн төгс ийм одоо илүү одоо энэ зовлонгоор дамжуулаад та нарыг төгс болох гээд бэхжүүлэх гээд батжуулах гэж байгаа шүү. Харин үүний дараа та нарт цохиулсан тусгай шагнал ингэ бэлтгэгдэж байгаа шүү гэдэг дахин сануулж өгсөн. 또 그 고난을 통과할 때 굳건하게 하시고 강하게 하신다고 그랬습니다. 말씀해 보니까. Тэгээ дахин хэлсэн тэр зовлон гэдэг зүйл чинь чамайг бэхжүүлэх гэж байгаа шүү. Чамайг босгон байгуулах гэж байгаа шүү. Чамайг батжуулах гэдэг юм шүү гэж хэлсэн. 이 말씀은 어떤 고난을 통과할 때 그 연단을 통해 가지고 더욱 신앙이 단단해지고 또 믿음의 열매를 맺어서 어떤 시험이나 유혹에도 이제는 굴하지 않는 인격으로 만들어지게 될 것을 이렇게 말씀한 겁니다. Тийм учраас одоо тэгэхээр ямар ч зүйл ирэхэд таамаглахгүй
ямар ч зовлон ирэхэд таамаглашгүй. Гэхдээ тэр таамаглашгүй зовлон донд бид нэр энэ мэдчлэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх юм бол эзний өмнө тэг зогсгосон байр суурин дээр нь зогсож чадна гэдэг хэлж гисэн. 터를 견고하게 하시리라 이렇게 말씀을 했죠. 몇 절에 있는 건가요, 목사님? 10절 하반절에 보면 터를 견고케 하시리라 그렇게 말씀을 했어요. За дараад нь болохоор юу гэсэн гэхээр өөрийгөө байгуулаарай гэж хэлсэн тийм. Таныг босон байгуулахын тулд байгаа шүү гэж хэлсэн. 이것은 어떻게 보면 고난을 통해서 그 연단받고 그 신앙으로 더욱 견고해질 때 그 사람에게 하나님이 약속하신 그 영원한 면류관 그것이 더욱더 확실해질 것이다 라고 말씀한 겁니다. За тэгээ энэ дээр болохоор 10 сүүлийн хэсэг дээр орох юм бол дахиад гарч байгаа тийм. Эзэн ямар нэгэн тэр одоо тэр зовсон шин дараа төгс болгоно гэж хэлсэн тийм. Төгс болгоно гэдэг нь утга нь юу гэхээр бас энэ дээр төгс болгоно гэдэг нь эцсийн өдрүүдэд таныг эзэн одоо мөнхөд тэр алдраар ингэ шагнана гэсэн утгаас хэлж өгч байгаа. 실제적으로 제가 이렇게 보면 고난을 통과하거나 연단을 통과한 사람들은 더욱더 하나님의 나라에 대한 소망이 견고해진 것을 봤어요. Яг бодит амьдрал дээр ч гэсэндээ харах юм бол тэр зовлон донд эзэн зовлон ирэх тусам хүмүүс яадаг гэхээр эзэн рүү илүү хандаж эзний хаанчлалын найдраг илүү тээж байгааг ингээ харж тээдэг бодит амьдрал дээр. 제가 아는 어떤 선교사님이 그 전에 이렇게 병으로 돌아가셨는데 그 선교사님이 그 한국교회에서도 아주 예전에 고난을 많이 받았지만 또 선교지에 가서 많은 고난을 당하다가 이 병이 나서 한국에 왔다가 돌아가셨는데 한번 신방을 갔더니 이분이 얼굴에서 빛이 나는 거예요. 얼마나 마음이 단대하고 견고한지 내가 도전을 받았습니다. 오히려. 그분이 이제 그 뒤로 얼마 있다가 돌아가셨는데 지금도 그것을 잊어버리질 않는 거예요. 야, 이건 얼마나 연단을 많이 받고 고난 중에서 믿음이 견고해졌으면 하늘의 소망이 저렇게 단단해졌을까 하는 그런 은혜를 받은 적이 있었습니다. Тэгээд пастрын одоо нэг юм таньдаг хүн байгаа хгүй юу? Сайн мэдээ тараагч одоо ийм хүн. За тэр хүн яасан гэхээр урд нь Солонгост чуулганд байх үедээ ч гэсэндээ хавчигдчихлээсэн. Янз бүрээр ингээ хэлүүлдэг хавчлалтай байсан. Тэгээд өөр дахиад одоо юуны үйлчлэлийн талбар руу гарсаж өөр улс руу. Гэтэл тэнцэнээс ч гэсэн бас ингээ хавчлага их байсан ч гэсэндээ тэр хүн тэндээсээ өвдөөд ирсэн юм байна л да. Өвдөд буцаа Солонгостой ирсэн. Тэгээд пастор нэг удаа тэр хүнтэй уулзгаад очсон чинь тэр хүний цараа ингээ бүр гэрэлтчихсэн гэж. Тэгээд тэр харахтаа маш ингээд одоо ивэл аваад одоо ч гэсэн тэр царыг ингээ мартдаггүй гинэ. Яаж ингээд эзэн рүү хандаж эзэнтэй ойрхон байсан гэхлээрээ энэ хүн ингэж цараа гэрэлтдэг байна гэдэг ингээ бодогддог гинэ. 그래서 여기 털을 견고하게 하시라는 말씀을 보면 그 생각이 지금 번뜩 드는구만요. Тэр эн чинь болохоор нэг илүү босгон байгуулагдана гэсэн тийм. Босгон байгуулагддаг төгс болгогдно гэдэг үг нь болохоор энэ юм болов уу гэж бодож байгаа гэж. 그냥 초신자와 같이 뭐 왔다 갔다 하는 그런 신앙이 아닙니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө анхлан итгэгч нар шиг эсвэл итгэлийг ингээд дөнгөж сурч байгаа хүмүүс шиг тийм. Ингээд манаас ч нэг холбоод боллоо болохгүй ингээд байдаг хүмүүс шиг биш гэсэн үг. 자, 우리에게도 이런 신이 있어야 되겠어요? Тэгээд биднэрт ч гэсэндээ ийм итгэл байх ёстой. 권능이 세세무궁토록 그에게 있을지어다. 아멘. 이렇게 인사를 합니다. 마지막으로. За тэгээ хамгийн түрүүнд харах юм бол ясэглэрэ үеэс үед тэгээ түнд байна гэдэг амен гэж хэлсэн. 이 말씀은 하나님의 역사, 하나님의 도우심, 하나님의 인도하심에 대한 어떤 찬양이라고 볼 수 있어요. 근데 목사님 11절 말씀 그렇죠. 11절. 11절이죠. 네. Одоо энэ 11 дээр хэлж байгаа тийм сүр хүч нь үеийн үед түүнд байх болтугай гэж хэлсэн нь болохоор чи үе уламжлан эзэн бурхан руу хандсан талархал эзэн бурхан руу өргөгдсөн одоо магтаалууд байх болно гэсэн нэг талын одоо магтуу байгаа. 자, 이 말씀은 하나님이 고난 중에 있는 성도를 버리지 않을 뿐만 아니라 오히려 그들과 함께 하셔서 영광의 길로 인도하실 것을 베드로가 확신해서 이렇게 하나님께 어떻게 보면 영광을 돌리는 신앙 고백을 한 겁니다.
За тэгээ энэ болохоор чинь бас юу гэхээр бурхан зөвхөн одоо зовлонтой итгэгч нарыг хаяггүйгээр зогсохгүй эсвэргээрээ тэднийг алдрын зам руу удирдах болно гэдэг ингээд тунхагласан тийм магт байгаа гэж хэлж болно. 자, 여기 12절로 14절에는 베드로가 이제 마지막으로 당부의 말씀, 또 작별의 인사, 그리고 축복의 말씀을 하는 것으로 끝을 맺습니다. Тэгээ 12-оос 14-ыг харах юм бол мэндчилгээ тэ ерөөл ийм агуулгад гарч ирж байгаа. 자, 내가 신실한 형제로 아는 실로안으로 말미암아 너희에게 간단히 써서 전하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라고 당부합니다. За тэгээ 12 дээр хэлсэн тийм 12 дээр тэгсэн Бурхны энэ бол одоо миний танд ингээ хэлж байгаа үг агуулга бол Бурхны жинхэнэ нэгүүлсэл гэдгийг та нар би гэрчилмээр байна гэж хэлсэн. Тэгээ бас би та нарт сургамжлая гэж ингээ хэлж байгаа. 여기 사도 베드로가 이 베드로 전서를 기록해서 어찌 보면 전달해 준 어떻게 보면 사도 베드로의 말을 대서한 사람이 누구냐면 실로아는데 실로아는 누구냐면 신라입니다. 사도행전 17장에 보면 사도 바울과 더불어서 소아시아 선교했던 신라가 나오는데 그 신라를 실로아나라고 표현하는데 그 신라가 베드로의 그 말을 대서한 겁니다. 그래서 그 편지를 저들에게 보낸 거예요. За тэгээ Илч Петр одоо энэ өөрийнхөө захиасыг буюу энэ загтлыг Силуанаар өгүүлсэн гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ Силуан гэдэг нь болохоор Үйлс номны Муса님 사도행전 17절 гэж юу? 17장. 17장 10절에 보면 실로아나가 나오는데 신라는 우리가 생각하면 Үйлс номны Үйлс номны 17-гийн 10 дээр гарч байгаа Силас гэж гарч байгаа хгүй. Тэр Силасыг Силуан гэж энэ бичсэн байгаа. Энэ бол нэг хүн. Тэгээд Петр ясалэрэ энэ Силасаар дамжуулаад энэ загтлаа бага азийнханд хүргүүлсэн гэсэн үг. 우리가 가장 쉽게 이해할 수 있는 것은 사도 바울이 마게도냐의 첫성 빌립보에 그 전도하러 갔다가 거기 감옥에 갇힌 적이 있었지요. 감옥에 신라하고 베드로가 같이 갇혀 있었는데 둘이 같이 찬송을 할 때 옥문이 터져나가는 역사가 있는데 거기 신라입니다. 그 Одоо энэ 신라. Силас гэдэг нь болохоор ч нөгөө Илч Паултай хамт Македон руу очиод сайн мэдээ тарааж исэн чинь баригдчихдаг штеп тийм. Тэгээ тэр хоёр нь шоронд байж байхдаа хамтдаа дуулсан чинь гэмтэх нөө тийм газар хөдлөөд гав гүнж нь ундаг штеп тийм. Тэгээ Паул Силас хоёр гээд ярьдаг. Тэр Силас гэсэн. 신라가 사도 바울의 말을 사도 베드로의 말을 대서하고 그것을 전달해 줬다는 것을 알 수가 있어요. Тэгэхээр энэ дээр болохоор Силас Илч Петрийн үгийг тэднэр л авч явсан гэсэн үг нь тийм. Мессежийг авч явсан. 자, 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하여 너희는 이 은혜에 굳게 서라 이렇게 말씀을 했는데요. Петр үсгэлэр хэлсэн тийм. Энэ бол жинхэнэ нэгүүлсэл шүү. Та нар үнийг гэрчлээд тийм. Энэ жинхэнэ нэгүүлсэл шүү. Та нар энэ үг үнэн дээр бат зогсоорой гэж хэлсэн. 베드로가 소아시아 성도들에게 권면하는 이 메시지는 하나님의 말씀이라는 것을 확신을 주면서 말하는 겁니다. За тэгэлж Петр болохоор бага Азийнханд өгж байгаа энэ үг бол тийм эзнээс өгөгдөж байгаа үг ээ гэж хэлж өгсөн. 자, 고난 중에도 견고하게 그 고난에서 승리하는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 이 은혜에 굳게 서라는 말씀으로 권면을 한 거예요. Тэгэхээр зовлон тунд ч гэсэндээ та бат зогсоод энэ ивэлээс зуурх нь өөрөө нэгүүлсэл гэдгийг хэлж өгсөн. 또 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라 그렇게 말씀을 했어요. Хаасаашны харах юм бол яг та нартай ижилхэн сонгогдсон тийм хүмүүс бас байгаа. Бөгөөд тэд нар бол Вавилонд байгаа чуулганых нэг маа гэж хэлж өгсөн. 베드로는 이 소아시아에 있는 성도들이 결코 혼자가 아니라고 하는 것을 이렇게 말씀하고 있는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол Петр үсгэлээр зөвхөн одоо багаацтайгаа тэр хүмүүс тэд нар өөрсдөө та нар бол ганцаархнаа биш шүү тий гэдгийг ингэ дахин сануулсан. 이 바벨론에 있는 교회는 로마에 있는 교회를 얘기합니다. Тэр өсч Вавилон гэдэг агуулгач болохоор чинь Ромыг хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ромд байгаа хүмүүсийг хэлсэн. 당시에 이 사도 베드로와 더불어서 마가도 같이 동역하고 있었다는 것을 알 수 있습니다. За энэ дээр бас яасан гэхээр тухайн үед бас тэр үед Илч Петртэй хамт Марк ч гэсэн бас ингээд Петртэй хамт байсан гэдгийг сануулсан 13 дээр.
14절에 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라. 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다. 이렇게 말씀을 했어요. 14-ыг харах юм бол хайрын үндэслэлээр бие биетэйгээ мэдчлээрээ Христ доторх та бүгдэд амар амгалан байх болтугай гэж хэлсэн. 자, 사도 베드로는 마지막으로 그들에게 이 서신을 마치면서 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라 그랬는데 이 사랑의 입맞춤은 어떻게 보면 예수 그리스도에 관한 그 믿음으로 견고하게 서서 흔들리지 않는 모습을 사랑의 입맞춤이라고 할 수 있어요. За энэ дээр хэлж байгаа хайрын үндэслэлт гэж харж байгаа тийм. Хайрын үндэслэлт гэж юу болж юм гэхлээрээ эзэн Христэд итгэсэн итгэл дотроо бат зогсож байгаа нэгнийгээ зоригжуулсан гэсэн үг. 그럴 때 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다 이렇게 말씀을 했는데요. Христ дотор байгаа хүмүүст амар амгалан байгаасай гэж хэлсэн. 자, 그리스도 안에 있는 모든 성도들에게 하나님의 평강이 찾아옵니다. Тэр Христ дотор байгаа итгэвч хүн хэрвээ Христ дотор байх юм бол амар тайван түнээр ирдэг. 오늘 저와 여러분들도 마찬가지예요. 저와 여러분들이 그리스도 안에 있을 때 하나님의 평강이 저와 여러분들과 함께 할 겁니다. Амен. Бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй хэрвээ та Христ дотор байх юм бол бид хэрвээ Христ дотор байх юм бол эзний амар тайван биднэртэй хамт байдаг. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. Өнөөдөр энэ үргэлжлүүлээд дуусгая. 뭐 질문할 거 있습니까? Асуух зүйл байна уу манайхан? 조금 시간이 갔어요. Өнөөдөр хичээл одоо шууд арах уу? Өнөөдөр хичээл одоо шууд арах уу гэж байна.